tapu ke kol pare mia ka ma ho misa tapu te ni ka ki motor ka fa ngong ka ma fo ke ka u CEO mo ka u nga maru nga puranga u tau ka nga kau e tau pota noa i he ho atani famalo atu i mo tu tai mi ka fa ngong ka mo lava mai ke tau ki fata ha ko ni e ho atani e kai ke to fa lo te watu pe nga fa matala o tu pe me he tau fata ha fa muy muy ma tok tana ki mai pe ho ik mi sa i tau pota no ko ho atani ko tu fo ko tai ni mi ko tu pe malu mo si loi pe ko ke si fo e a hone tol nga tol nima o ke active leva tau ke se wa fe fitu nga walu tolu ka recover ai wa fe fitu wal pa ko vaccination ni ka fo ke me mawinga hiva walu ai tau huhulu aki hiva noa ai tau vaccination ai tau pe fully vaccinated no hu no wa pe fa fitu leva e tau booster e po hange po goia wo si fa me ak pe mi sta mo wi ka ma ne ka nga we ka we hu ma wi nga tai ni mi ai booster e na tau lava hiki hake me fa fitu ke ofi ke fitu noa pe valu noa e ka we ne hu ko ne hanga o pe he fa si e fa nga mali ke ave ko to pe fa ma hak pe to pal pare ma ke hange e tau fe ku ki ko ni pe mo covid ta hiwa ai ko tu e tau fika ko ki a honi tupu me he ke to lahi ko ni ai puke i he covid ta hiwa pe mo e tau pe pe mo lahi ai fie ma ko ni ki ka nga we ko ni pot mai mo wi pressure ko ni ke to fa yang nga to lahi ko nga pe ko to lahi fika o ya ai tu tata ai puranga pa mo fare o mai me pot mai mo wi ke tau ke no fo pe i he level kula pe ko red i he tai nim i he ne pe he leva o ku ne tali leva he kapneti kai ngahi fratata fi ko ni fratata ki he fare i ko ya me potu mai mo wi e tata pe ni pe mo wi ko si te tau to lockdown ni pe te tau to tata au fi pe i he toi foi wike e ta ko kamata de vai ko le kamata de va me he ni ma apongpong yo le he wike ta ke tona ka hau ke ni ma he wika hau ke tau to lockdown ni pe apongpong i le va a tona ki o ya le va fa nga mari ke ya vai u fare ko loa a vai pa ke a vai ke station a vai nga fitu ke ma me ha o hina casa mo wala me pe he ke to supply pe to mai ha o nga mateu teu ke teu teu wa ki to foi wi ke ta ha ko ni o tau lockdown ni pe fa mo fo ko ni po nga mo wi e to ki me a ke mi sa mo wi ke tau to ki fa ta ofi ai fe alu aki ko ni ka kai ke to ki puke hifo ai fa nga mari e ko ni ke to e ma fola tu ko ni ai covid ta hiwa age pe ko mo bi ai ko tau i he weekend ni me mi fa avali si e a ai tolu ngia tu ai ma o positive e ai ko hinga ai ko kinau tolu na pi he wi ko si to ki ha si no mai leva o report mai ko ni pa ko fa malo la he ni ki ka he unga to la hi na tolu ya ko self test pe na na pe mai na red test pa na report mai ki pot ngai mo wi o tala mai na positive ke fa to kan ki ai ku ko finga ki mahui ngai ta ni ai finga ko ne pot ngai mo wi pe mo ka kai pa ko me pe ton ki ta pati ai taking responsibility porque tau hanga o fu tau mahui nga ko ni o tau finga ke tau fe ma ko ni ke tau mo wi pa mo ko ni e tau family pa mo tau ngai mahen ko wala me pe ko ai ka nga tonga fa malo la hia tu i he wi ke ko ne taha ko hiri e tau ki no fo ma o hi ko ni mo lockdown ni he wi ke taha ko hiri pa ko re pe ya ke to hokan mo ai fo wi ke ta ko nga pe hange ko mea ke ki frasisi ai mo fola mahaki frasisi ai fainga mari ke to la hiang ai kakai ave ki fale mahaki o to la hiang ai pressure he sisi ngahi ma tau be ngahi me nga uwe
ki he taimi ko e fufatu tama ki ai ko ni ai mahaki ni ka ki nau tolu ko ia e ave ko ni ki whare mahaki. Pa ko ke whamalo pe ia i wike kon po hiri pa mo whaamu ke tau hoko hoko atua he wike kon ni. Ai wha pong pong i pe e awai ai u service ko ni hange ko panke mo whare koroa ke whai aha tau to e resupply pe ko tau to e kumi mai ha tau ki mea toko ni pe ko tau ha tau ngai mea e whi mau. Ke tau to e lockdown ni pe tau to ki nok ma hifa fo ui ke ta ke toko ni pe ke fasisi e mafola mahaki toko ke putai mo ui ke na fa ma po mai na nga we ko toko ni pe he tau una ti mua ke fasisi yang ai tau pe he ai ala wesia e tau ngahi fare mahaki mo tau ngahi wa mo ui i hane fu toko lahi a ki nau tolu ave ki ai pe mea mahawenga pe ta he ni ka ho ke ne fa mali ke to e teke ai e tau huhu malui vaccination ni ke to lele yang hange ko glau hi vano ai hu ono wa fa fitu ai booster pa we to ki me mi sa moi ke he to fala hi mai ko ne tau booster shot me Australia mahalo hi wi ka hau ke to teke ai pe hero na lava ra ke fitu no pe pa no ka to ya e deva fa nga mali ke tau to fala ta ngai ngai service ke ko tu ko me mahawinga pe ia fikawaki pe mo covid ta hiva e time tatang ma ilo i wai e wesi ke ngai business e time ko ni ta lockdown ni ai mo disrupt ke na i ngawe ngai business la hitongan ka ngawe de vai po ngai pa nga ka ma le pa o fo tu ngai hitokon e to fa ho ko de wi ka ha u ko nga pe ko ma ilo le le pe o wesi ngai business e ngai fa ka tapu ko ni ko ngai restriction ko ni o ku fa ho ko ni ai ko wika hau ia ku fa fu ke pule lulu mahalo e fa ho ko atuai ngai to ko ni pule anga ke ngai business ia ne wesi ko ni pa ta pe ke ki vi o ma ko ni pule anga tai ni mi o tu fo ko nga fo ke topic lai ta han e fa fe me akla hiki ai hiki ko ni ai uhila Fadata hange pe ko na mo was fatonga i press release mahalo ai tonga pawa na estu kwatu na mahino ai na i hono lahi ko ne mai ko ne ga hilawa na fai de no si office systemi he tonga pawa pe na ilo ai na ai palpalema na hoko he aho tahanima o sanuali ai tahanima sanuali i fatamaki kon de volcano pe mo fatulisi mo mea na asia na spike i reading ko ni nga imbita pa ko fenga de vani ke rectify ni pelava o to ai anomaly ko ni pa ko me ko ni na hoko i a ko ni ka lava to reissue atu ai homo wa pa na stotong o lava pe o credit ia ke homo wa hoko pe ko lava ha ko le ke refund o se ni ko ya ka fa malo pe hono mai ai ngahi talafili ko ya ke fulahi ko ni asiko e moa pa malo ai ke toka pawa na u fai ngawe ko ni o feku mea yo ma ko ni ai palpalema nai hoko ke sistemi ko hinga pe ko fatamaki ko ni nai hoko e aho tahanima o sanuari ko ki ongo pe fika ki mo hila pa mo tau covid hiva pa mo tau ngata mo tau restriction ko i he wike hoko mai pa te tu gon ke mi sa moi na wa me te ne tana ke pia malo malo bito ek pandemia pe ko le pe ke hufanga he talfatap kakato na kamata ki ai fatah kon pa mo ka fa ngongo te ukila ve no what pe na o si ai press conference ai pot ngawe pa mo kau fai ngongo he aho pule lulu hange ko me a ko ia ek pandemia ko foi aho ko ne tol ko mari watu ko tau i he tol ngau tu ko tau ngai keisi ne ongo keisi fa ngau fa fe val ngau fitu ko di o si recover toko uafe fitu val mo fatoga ga yange ko kato ia ko keisi fa fitu ngau fa no i tonga tapun te au ni mai wawa o keisi ko ni hapai o te ke whakakau i he tau oku
ke ngau e toke tā I hapai ke ne whakakato mai report ka wako e pa mo e u case ko I hapai ka kuosi mea I pefoke ka kai whanua he a retio ai ia I koe case I hapai ka ku I he feitu u koe u tauhia ki nau tolu o te ke a tahe tupangi tu a ki he community. Koe kau maha ki koe no ku nau tokoto I whare maha koe ai mua koe toko ni mau kui ai. Whatoka ngā iange he kakai whanua ko ki nau tolu na positivi koe I tori ku nau osi ata osi rikawa kotoa ki nau tolu koe pa mei tori. Koe kau wholau koe na whawholau mai pa mei fisi na whaata ki nau tolu ane afi. Pea nau ata kotoa koe toko ono pe na toe fie mao ke whakakakato nau nofat koe ni I he MIQ ke kakato ko nau tolu na tok positivi I he hono sivi nau tolu he nau I he ni. Koe mahino pe he tainimi kakai e whanua koe kei toko lahi taha ki nau tolu o ku whakoutua koe I he COVID taha hiwa o kei lahi taha I he tau uanoa koe ni he tau whanoa. Kau ku aigo toko uafi hiwa ua ia. Koe o ku kamata pe ke kaka ki olunga a ki nau tolu koe no ku tau fitungo fulu o whai ki olunga o alake ne whika o toko te au tahau ai ko nau positivi tau fitungo fulu o whai hake ki olunga. Taha mea mauinga hoi ke kakai whanua I he tunga kui ai kau ngau e potu ngau e moui na ai toko uange au tupu toko te au mawhana positivi pea koe kau contact ko ia na nau whemau ke whaka mawahe ki nau tolu ko hinga koe kau close contact ko nau tolu na whiohi waofi na au ke o whatahai o toko uange au tupu. E onga kuri kawa ni ihi ai hoeka ko whai ngau e potu ngau ke ririu tutun ngau o kau laine mua koe e potu ngau mo ki nau tolu o nau hanga o tokonia ki nau tolu koe ne kau whoko utua. Pa koe ririu koe tutun ngau koe e tokon lahia ki he tokangai koe o kau puke koe ni I he COVID tahiwa. Koe tawhako ki contact tracing o koe wike kahau he moni te e lawai o whakakato ngau koe ni pe kamatai ki o ono whakahoko ai contact tracing au aki ke telefoni koe ki apps. Pea e tokon lahi ki he ngau e potu ngau e. Whakanganga ke flight e kahau kamatai hono ngau ai kono tesi hono testesi o polokalama koe ni I he telefoni ka tesia he whalai he monite ka koe flight e kahau kamatai hono ngau aki he potu ngau e. Koe taha ia fo I tawhaaki lahi au pito hono ongosia mo kau ngau koe tawhako hono contact tracing e ko hono mui o nau tolu na whiohi waof mo nau tolu na positivi. Te whatata ki pe foi aho pe koe ane afi. Na trace he timi ka primary be koe close contact ke tokong walungiau tolu wha. Na nau whai ai foi CV rete walungiau hiwanim. He timi pe koe no nau whai hono mui I hono. Koe ki nau tolu na whiohi waofi. Toko tahafi fitungiau ni meni ma nai lava he timi koe ni o whai whetu taka ki nau tolu. Kau e pefok mo ngahi foi akau ngahi whetu koe no ku whamawahe ke nau nofo mawahe ai hono tiriwa he potu ngā ue. Nei au ki he apino whaanga fitu. Aia koe lahi tahu nau whai ngau koe ni koe api e walu noa he aho no
ave ngahi foi akau ki nau tolu ku weha nau ngahi matau pe ave ngahi foi akau ko ia ke tokon ke nau tolu pa u osi nau foi akau o ko fatonge ia po nga we ke whakakato ai ngahi mea koe ku whai kai ai whakahoa mahino pe foki ngahi whakataputapui koe ni o ku ka mono whakaata koe ni ke ki whawhainga maria ka kai whonua a pongpongi ka uiai pe ai kore pa me po nga we ke whamorimore ka kai whonua tau ngau e pe ngahi tutuuni ko tui ho tau mask tau hibewa mamao pe whakasi e alpu whatokolahi ka pau ka toko taha pe pe toko ua me whamiri ke nā mai o whakakakata ngai whakongia ko ia te pongpongi o tui o mahu inga upit o ku sia e potu ngā ue o ku alpe pe whoke taimi mo te toko lahi ange e kakai nau positivi mo e kau contact ke mui mui i ko ne a ue pe kia taimi e ue e ko hen kia kakai whanua ka pau o ke tesiko i api o ke positivi ka kuiai ha kau vai kai kuiai nau ai matau ke mo whetutaki mai ke potu ngā ue he ku eliriu e tutuni ngā ue potu ngā ue ke whai hatokanga makehe angi ki he kinau tolu tu la vea ngofua pa ue kore ka mo tolu koe na kai kia mo matau ka ku mo bongo i o ku mo mau e ngai whakailonga koe ne COVID tare mofi fofon tau lelei pe o folo hau fui pana tolo inu pe vai ke lahi pa ke malolo lelei ak kai whakahoko mai pe ke potu ngā ue o tui koe ngahi he kai ke lava he potu ngā ue o au koto atu ka mo ngahi api pa ko kinau tolu koe ni o ku tu la vea ngofua o ke ai whakaamo e potu ngā ue ke whai hatokanga makehe atu ki a mou tolu whatoka ngai an koe u service koe no ku whakata pongpongi o ku kawai pe mo no whakata ai ngau ake ai o ke ngai ngau e nga o whai palau ke mahino be foka to taha pe o alo palau ngai ngau e nga ke ocean e lift ai lockdown koe ni ku lava lele ngai whatongia koe ia koe ko stu ta mai ki tonga ni ai Pfizer pa me no si me Australia koe tose ni mamano ni mafi toi fanki me ngau i koe ke whahoka ke humalu i koe ni pa ko si fotutu e potunga we ki hono fafola wat ai humalu i koe ni e posta ki eua ha pai pe mo wa mo e whaamu i ngahi wike ka hoko mai ko au ai tunga koe e humalu i pusta ki tunga o toi maulungangi tene toko ni ki no malu e kakai e fonua pe mei he toko te whare mahaki puke lahi o ikuai ki ICU aia koe angai e whakututu he taini me e potunga oe pa koe whamalola ki he pureanga Australia e ke he ni koe ne ngahi wakatau e toko ne ngahi helikopeta ko no ave ai huhumalu i koe ni ki he otu hapai ki lulunga pa mo mua o lava tuai ngahi vai motu ko eni toi pene a pangai mo di fuka pa ko ia o fotutu e potu ngawe ke hoko at pe ki ai huhumalui pe a whatawange ko ngahi wike ka hoko mai e alu e tunga huhumalui ko tunga ku whafia maari malo ko ki tānak pe a whikawak pa mo e COVID tahiwa mo e tunga ku ia i e whonuan malo misa mo tau hoko tai pe ke whehui tapinga e apa pe wa whehui katak pa hiki ako nima tapinga pe pa talano o tonga e free sete malo bito ik balemia o kore pe ke malo atu pe ngahi tala whakatapu ko kamata ke tau press conference e pongpongin koe uraki pe ki whehui ke ek minister mo ui be mo potunga mo ui ke famala ala mai be mo e protokolo ko nga ke fare mahakina o si eke pe he pure rulu ek minister fa mo kana ke fu mahino ko uhinga fe ui ek minister ne ia e tokota haia na lere aki ia ki fare mahaki
be whakahoko atu ki he kaunga au he emergency be tala mai ke tari be tu o alu pe o malolo pe ai maha ki tu au te be ke lava sio ki hata kai to ki fa mara ala mai be mo ta fa ko ya ko me no wa be pare ni ko ko ke fa ke mo ha ki fa mara ala wa kai ke ngahi fika o ku hange tau tu ma o he ngahi PCT ai ngahi fika ko ki ko be ke ki fa mara ala mai mo ta fa lao pe ko fe ngahi lao o ku enforce mo whamalohia ke ngā we aki. Pea moe lao koe ni ke huhu malu i ai potu ngā mo ui. Pea moe kore peke whaibe moha ki whamala ala koe kau sela koe i hua tori ke whakahape mo pe ngau kau he frontline ni moe mao monu ia koe ngahi hazard allowance o ke whamea ki ai e kare nia. O hange koe kau polisi moe kau sotia moe kau ngā ue whare mahaki. Malo. Malo pito tapinga e feu I koe ni pa te utukan o te ke u mai au e ai whamatala koe no ku o mai koe ne tapinga ka ko tukan mo ke CEO e potunga we ke toko ni mai ki he tala fili koe na tapinga. Au pito e ngista pa ku whamala te feu I koe ni. Koe kono moni o ku tuipe mahalo ku na koe peha ngahi mauhala heni e koe komoni te ke au mai mo New Zealand koe ni ka au. Ka koe o kai fo ke tapu ai halere aki maha tahai whare maha ki pe au ke lere pe ambulance hata hau whie mau. Pe au ai pe mo wheitu uia ke toka ngā ai hataha o ku emergency. Ai au kai ke ton ke hoko mea koe ni pe ko osi follow pe to whipotano aka uia mo ke kaupure lo whare maha ki. Ai was mahino pe ko me apau he kai ke tukuangi hata o whainga tā ia he o mai ki whare maha ki tai tokonga. Ta tau ai pe COVID positive, COVID negative, pe nai huhu malu I pe tai huhu malu. Halo ke whaime ke mahino ia ki kakai, kai ke ha whainga mea tene tau whiata. Ai koe whambeo ke whamala lai. Koe mea koe nai hake tāpinga koe ke umao ki ai ka pu au sai peke to ko mai whakai ki ke mau sio ki ai penai ha mea pe nai hoko pe. Alo. Malo, nei da mea nei tapinga, nei stari to uveui. Whehui bena taha I pare mia nei tari mai ka taki kana ia e kongana e kore atu pe mo ke whakamaala ala ai lao. Pe ko whe lao koe tau enforce, mo e lao koe ke huhu malu I hangi tau kei whakangaloku pe ka ku wakai ke ngahi whika koe o e huhu o hangi tau tuu mau. He pesete hiwa walu, hiwa noa, koe whaafitu koe ni hangi tau tuu mau. Mahino pe whamatala koe ni tā mai toki hoko atu. Ai ngā weka koe ki kore pe ke whamala ala mai ka taki. Malo pito e tapinga ai feu koe ni. Mahino befo ke ai lao ia koe na tari ko he wharearea ku ange mawhai ko ia ki he pure lahi ko ia potunga o mo ui ke ne hanga o activate lao ko ia. Aia koe uhinga ne activate lao ko ia ka pau e osiange hono asese ai huhu malu I o ku iha tuunga tenehanga o wesia mo ui e kakai e whonua. Te whatata peni e tāpinga e mea koe nei hoko I haamoa he misere. Ai koe taimi koe nei mahino nei kea o e pesetia koe o e huhu malu I koe ke tuunga koe e ala o malu ai o ai kakai e whonua u whaangawe ai head immunity Ai koe head immunity o ku whaafua ia koe pesete fitu noa o population ni ku o si lava na utolo huhu malu. A pau e hanga e he huhu malu I o ange foi whakamalohi I koe ke kausoti malu I koe tino. Tene lava ai o malu. Pe koe tokolahi o e kakai o e whonua koe aku. Lahi e nau puke he te mea he whoko utua pe whakatupu lewa I loto ia te nau tolu e ngahi
whakaivia koe so tia malu I koe ho nau sino ke nehanga o lava. Aia koe pesete koe whakaamu fokia. Pesete fitunoa population. Koe talanoa koe ni kutau tānoa he fika koe ni pesete hiva valu koe ne tōs ula kipe a hiva noa e tōs iua. Aia koe pesete fitunoa population ni o ku equivalent nia ki pesete hiva wha, ki hiva nima o target population. Aia koe manatui koe malu I koe no kulere koe tainimi koe tau tahaua ia ki o lunga. Tai nere mai foke hu malu I o tau tahavalu pe a tokoi manu la hu malu I tau tahaua. O ku amanaki ke o mai hu malu I koe ke tau nima ke tau tahataha. O whatoka ngai ange nei kamata hu malu ia koe ai New Zealand pe mo Australia I Sanuari. O lere mai ai koe ni. Kamata hu malu ia ngai whonua Pasifiki pau kawai a tongani. Aia koe peskei tu mau koe peseti koe ni tāpinga koe hiwanoa. Koe uhinga pea ku te kiai ke tiu ai kakai koe ia ke huhu malu I. Koe pesete whaafitu koe ne tau pusta. Koe uhinga pe te kiai ke alu ki olunga e huhu malu I koe ia koe toki au mai ene whaitoo koe ia. Pusta ai ko whahohatu kiai kuia e tausi ni mamano ni maafi. Na o mai mei Australia I he aho pure lulu. Aia koe taimi koe elere ia huhu malu I koe ia e alu lewa peseti ke peseti whakawhia maari. Aku keitui e motuani mai potu ngā oe ku te kei ke taimi ke tau wala tau tolu ke lao ki hono whakamalohi I hataha ke huhu malu I. He aspe fokia he lao e au e mo uaia ki e tahamano. Ka pau he kai te ke hu malu. Ai koe tuunga I tāpinga o kou pehea I o ku te kiai ke ngau e aki e pure anga, te mo potu ngā oe, a lao ko ia ke whakamalohi ia ke kakai whanua. Kou tui, o ku atamai lelei pe kakai whanua, o tau sio ke ngahi mea koko tau ngai whanua kau ngā api. Pea kou tui koe tāpah pe ki tongani, pea koe whaunga pe ia ke tau huhangai o mateu teu ange ki he omikoloni, pea mo kua vita haiwa, koe lelei e huhu malu ia kakai whanua. Pea e si ia ki nau tolu e puke lalahi, toko te whare mahaki, pea aua I koe ki he ICU. Mahalo ko ki ngari malala pe ki whamatala koe a tāpinga. Mahalo abito. Kalanoa o tonga, e free set. Malo pito I pare mia pa ko kore pe ke hu whakatu mai whakatapuka at mua ki whakaike eke koe ni. O amanakat whak apongpong ke whakahako he kakai e nau ngahi whakatau. Pea mahalo ko ngai pe whaitu ula. Pe whakwatai mina tau loka hoa whawalu ai na tuang mai pe he ni pe ahe taha te whakatau. Pena si oho kakai toko lahi whakapotanga toko lahi I he ngai mare koloa I he kasa pe me ngai tawhako ia. Koe mea tatau I premia o amanak ke hoko ia apongpong koe whehu I. Pe kai na hafo tutu ke monitoa ngai mea pene hoko apongpong I te ria na hoko ai ke toi mawhalalahi a wailasi. Koe raki pe ia o whehu I koe wape o whekaki pa mo I tokon premia ka pa une mea pe mo ia hen. Koe uhi koe tānoan koe ki he koe tot uhila. Na si tukange mai he social media pa matala I premia malolo. O ne tuku aki I te uhinga hiki uhila, te uhinga koe ke hola uhila. Koe wahe lau kilu ani I maalunga I he kotaha uhila. Pamilimono ka pao I te whakahako mai mua hawhakatara no ki ai pi waha ngau ki ai ki tokon pare mea ko he malu kai ngai poate e puri anga. Koe whakaosi pe pamilimono koe kore nia pe me he ngai pois whakolo ka pao I te whakalahilahi ange ai petrol e kau sotia I he whiawhiko hui o kulahi au pito pe e ka kai utalangata ke tutuini koe ni o ke whiu. Koe pe malo. Malo tano to tu ve ke kamata to e. Ai ko pong mahina pito pe ia. Au whatonga I be he kabineti. Ai pore koe ata pe fu ia he taha. Kada time tau ben ai fu tau ben be tau mua koe e tau lockdown I he fu weekend taha. Ko hinga ke fasisi ai fe alwa ke kakai mo sisi e fenga mali ki he tau pe he ki hono fa pipi he to mahaki ki he tau pe alumia api to al ke fari koloa ai nai ko fo tau le pe he ki ai bia fu a hota kai fa ha finga a ki wa hu pa mo business ko ni
Kena toko ni mai o tau pe ke enforce ai social distancing pe mo mask wala mea pe. Hange ko no mau silo pe matolu o na ia ngai fe mau ke pe ke lere panke a pongpong ka to lere tau pe a pure lulu. Kana ai whakakau ke fefe ke ai pe a pongpong pa to whakata tau pe hange ko ngai business ko ni nau whae money transfer. Kena lere pe na to au ke he fiafi pe ko e ono e fiafi pe ko fia. Ke whainga maari e kakai ke nau ma e nau seniti ke nau whaia ke nau whakatau. Pea tatau pe e whakata he toen pare mia e kai whare koloa mo e ngahi e tuun wai kasa ke nau stock up he whiawhini ke teu ki a pongpong. Ke au puka ka pongpongi na osmau e nau stock up mo e wala mea pe he ke kamata pongpongi a pe ai provide service ke kakai helo na la vai ke tau pehepe ke tuhani atu i lotonga aho ke uai futokolahi ai kaimta. Au mahina to pe ai kaimia ka ke tau pure e lahi pe o mai ia fu kaimita. Ka koe whingau ea ki a koe ni pia mo ngai business ke nau kata ki pe o pau ea ki nau kakai pe ko security mo mea ke whapapau pe o ki mui kakai ke social distancing o kawai pia mo ai koe ni on mask. Ai tuka ten ke tuon pare pia pai tu karak koe. Malo sia. Soalnya nau tung whakatain ke hu mai kau ton ke ofu mai ka ulo tonga whai tan whehu i kai toki hiki mani ma ke toki ai whehu i. Ofe mai ka. Malo so. Malo apito. Malo. Agi mai ka. Malo bale mi tu ke ugi lave atu ke mi. Ko whehu i koe pe wanga e he wahe ai uhila o puke totonge uhila o lunga kai ke lava holo. Koe wahe foki hoi koe ko ngai e whakamore ai uhila. Ta tau bea mo tau tala noa ki he upoate ke he. O koe wahe e nau kau ngau e koe ko ngai e nau ngai whakamore koe ki hono whakalele oi ngau e. Ka koe mo whakamore ke he, koe whakamore lai taha pe ia. Koe mo whakamore ke he ki he mono mo whakamore ke he. Ki hono utu mo umea katoa koe uhila. Tātana katoa ki nau tolu. O lau ia koe whakamore whakaluku fua. O whakakau ia i he totongi koe uhila pe. Pe he katoa pe upoate koe uhila pe. Te kai ke usio ke wahe mau mea e ange be pare mia ma lolo e wahe. Te kai ke u lawe e au ia e wahe totono e tamai ke koni o kungau e uhila. Pa kono mo ni koe konga ia o mea pa koe talanoa koe ke holo ke uhila. Koe mo u mea ke hange koe hiki kamata koe ke hiki ai lolo. Mo ngau e whakaluku fua pe ke whakamore whakaluku fua. I kai ke tāketi te he ko winga ko no mai pe tāketi ai tamai ke ko nau tolu nau whae ngau e. O kai ke tui na koe wahe ko to ai upo te ko na e hono uhinga ai ange wahe ke tota. Ko ui ko tau ke pe mo ngau e ko lahe ngau e nau whae ko risk o nau take ke whae ngau ko ia katoa umea ko au tātana katoa ai. Ke lawa fu komen whakaluku fua he taimin ki he mo whamala ala te ke fu lawe ilele ai wahe tamai ki. Ka koe mahalo koe whakamala ala koe pehe koe ke tāketi ke tuaki ki nau tolu. Kau ia whehu i ngari wāne. Te tau tuaki katoa e tau tolu e upua te katoa mo kaungai whakapure anga mo mea katoa ko ia. Malo bit. Malo bito ton pai mia ki tana ke pe ki ai. Hange koe whamala ala nau kamata tuaki e tau potano e hoa tāni. Nei whai koe wakai pe koe hae uhinga na alu hiki pe he ai koe ai totongi. Pe nei whai koe no run through ko sio koe he u tau pe he u usage pe koe lahi koe no ngau e aki. Pe whakatonga e ai koe ai fo spikey pe koe hiki koe ai mea i he fwoi aho taha nima. O mai akau ne fiha o hanga he kau tam koe na whakatotore mea o prini mai o sio ka atoa au akau ni koe ia aho taha nima pe o arse fo spikey koe ai. Ai koe mea koe hang nau lau koe kia ne nai whai ngā ue ke whakalere i mo whakatonton na alawa to'o ai fo spikey koe ia koe he mea nai hoko e aho taha nima kai foki ki he no molo pe koe ai totong mo ua uhila. Na kai kia hatau mua e koe uhinga ke hiki to ai totong e uhila koe uhinga ke ai hai wahe. Kai kia hatau mua pe he. Patui koe totong koe uhila o whai mea ia me he komisona koe ai uhila. Koe mea ia ai tonga pāua. Pagi mea pe he pe o mai le vai ke kapnete whai sio ki ai. Ka koe uhinga pe ia mea koe mea wha teknikale.
panas atu pe he na press release pa ko fenga pe ke framahino atu o fai deve nga o ke fralele ke fratonton ko nga kai hoko atu ai tau totong boa mo totongi ai boa tau pe he o ku tonwangi a me moa ko na mo ma ki moa ai free seti pe otsko ya pe hokia ya lala pe hoko valfit hokia me de manu ki palemia pe maloi lau mali e kataki ko ki I fehu ipe pe ko e hana ia I mala malolotonga ko ia ko mau e ka ngawe lai ni mu aku ia po tu ngawe mu ui ke fahoko ake na fatomia o fahoko ko ia ki he tola he kakai whenga tā ia ko ia I o ko tau he whare maha ki vaiola pe he ki ngawe ke no tau I ko ia o I vai rasi ko viti tahi wā ko hana ai I mala malolotonga ko nau mau I he rotonga ni ki he Patatau ke nau ngā ue ko ia ki no tau I e ko viti tahi wā malawa o pito Malo pito ki he whehui koe ni. Hange me whoko ku whauhau pane nai. Koe nei ki nau tolu koe nai positivi. Toko te au tupu koe nai potungau nai positivi. Pea iai mba moe kau ngā au e nā nau whiohi wāwhi koe he ngā au nā nau alu kotoa ko home isolation ni nā au toko uange au tupu. Koe tu koe tai nimi ulahe recover mai pe o ku liliwe tu tu ni ngawe koe ne potu ngawe ke ne hanga o whakawhai ngofua I ke lava e potu ngawe o whakahoko lelei ho nau whatongia ki kakai e whunua. Nge koe ni o ku te whatata ak pe ni ka pau koe tō tahaya koe ia nai positivi nai whiohi maha toko ua. Ka kau nau tolu he kau health nau hanga o toka ngai e mo ui e kakai o ku mahu inga rewa he ririu ko e ni ke te nau lava pe o whoke ke ngā ue kai sivi pe ke nau tolu whaka aho o ke mahino ku nau negativi. Au kai whangi tutuni ngā ue o ku ririu ke ne hanga whakawhai ngofua I e tunga o ku iai. Nei ki na tai koe nei lahi ai ki nau tolu nei whakamawahe I koe o nei ongo ia ke potu ngā ue. Ka ku tunga koe e kau mahaki o kai ke toko lahi e kau mahaki koe ku nau tokoto mai I ke whare mahi koe I mua. Hange koe whahaa koe nei koe toko nima pe o ku iai. O ku ata pe pa le whare mahi vaiola. Koe whenga koe nei potu ngā ue ke toe ke OF tāwhataha pe ai toka ngā ke COVID pe ngā loa I ho nau ngai whatongia totonu ki he kakai o kusuka toto maolunga ai o ku ata pe ia. Ia wike ko osi he lockdown ni nai lawai e kau ngawe ke nao whai huhumalu I anga maheni o e whangilonga I whanau utiu e nau huhumalu I. Ka koe tu koe he tainimi o ku whawhia maari e pe tu unga koe o ku iai ai kawe neo kahe posti ka koe kahe kau wika iai kau wholau mai nai o mai he ongo waka koe ni e ua na e toki osi iai whahinga na e toki whakatai ni aho tusite pa mua neafi koe kau ngau e potu ngau e na nau wholau ato whahau koe ngahi ako I muri nau toko lah nau whoki mai pa te nau te toko ni mai eni ki he ki hono whakatokolahi mai o e kau ngāwe. Hange pe koe whakawha whoka ne nai, ia i ngahi mea o mai he whehu e kau whai o ngongo, pe ku mahu inga ia e motu ani ke whai ha tokanga ma kehe ki ai, ke whai ha no whakai, whakalele e ngahi launga ko ia, ke whakalele e ngāwe e potu ngā mo. Ako whamalo te o mai ngahi whehu, i mo mai ngahi mea ku hoko ku kapau kai ke ilo ki ai be ko CEO ke whahanga au. Tako whamalo atu hon mo o mai ngahi mea ko ia. E tokonia ke ki mau tolu, toke tā pure, koe pure lahe potu ngā ue, mo e kau ngā ue ke iloto whale maha ki, ke whakalele e mau koko whahoko whatongia. Mahino e tai nimi o toko lahi mo whatonga i nau tolu, o ku nau ngā ue atu, aho mo e po, e atu ke whai ho mo ngahi sivi, i ho mo ngahi api. O ku alu pe nau atoa atu a po,
ke whakapapau i ki nau tolu koe o ku positivi o nau tolu he ngahi api o ke negativi. Aia ko ku ki tari no no at peia ki he whehu i koe a ko mai me e sui seti. Malo. Malo, misa, lala. Yo, malo pito ki paremia ko whehu i ni. Koe i he taimini tau sio te tau alo ake o red light lockdown i he wiki kaha au. Paka kapa te tau sio ki paremia ki cost of living ia porque te tau tole ke cost of crisis, living crisis. E ngau te whakatatau koe ai senite umau koe he kakai he taimini i he tunga koe COVID oku in comparison ki he mea koe te nau lava o mau oku very high ia. Ako wisio peo ke ta whaki koe ai utu ki paremia ko sio ki Nusila. Ne hange Nusila ia to'o senite ua nima pe me he lita kotoa utu koe he nau whonua. Mahino peo ki nau lava na to li riu e price ko aveng koe ke whonua. Poko mea ke sio kai ai pure anga mo u tuku hau ke he pe e lava sio e pure anga ke na lava tokoni na gua ha me ai he taimini e lava o to'o ia me he Costco ia ai tuku hau ke lava ki tokoni i he taimi ko ni he ko sio kapai hokatu peni ai tau tau fio hi ko me COVID e ai taimi lockdown ai taimi te tau foki o orange light. E albe taimia ko crisis ko ni porque cost of living crisis e albe o te ko viange e tau ki fonua porque ki fehui hoko atu pe ai ke atu ka to e pe e ki paremia ko sio kon ke mea ko ko taimini porque fa papa pe ke advice ko ni porque fale mai ko me potunga mo ui porque mau inga bitoia ko le tu peni ke potunga mo ui no se ko pe he press conference ko potunga mo ui ko ki he apolulu pe why ha projection kata ki atu ke tafaki ko ni nga ke ilo e fonua e ai taimi te tau lava pe o nofo aki ai mahaki ko ni i he tau ki fonua he ko atunga ni tau lotonga pe tau orange tau lockdown lotonga pe tau orange pa ko fa papa pe ke fare i mai ko me potunga moi ka usi pe wa projection ki mua ke tafaki ko ni he tau lava ko fio hi ko me COVID me fraus pe ko ki ai ki paremia ne ke announce mai bene ke me mai ko apompong e ngata he ni ma PM ko le pe anga pe ki sio to tahani i time ko ne ngata ko he valu ne fanga mari eleva ai social distance i anga ko takai holo ko kolo na sio potungawe ke lava o te foki pe ki he valu PM malo. Alo, lala, tu beke kamata tare pe ai fehu i kona na ke o mai. Mahui ka pito pe foke ke mahino i o kuiai ai uesia. I ngai business i ko nga fu ko ke lere le time ko ni fai lockdown ni. Ko time tata ube o mahui ka pe ke lo mahino i ai aki nau tolu ko ke ma o na wa. Ko hinga pe ko lockdown ni. O si mahino ya pito pe ya he pureanga. Hange ko na fa ho pa ko kamata i ta press conference. Fai ngau ai pun ngai pa nga ka uma le pa ke na watu ai nga tokoni ke ko uhinga pe ke address ya ke fai ga tokoni ko uhinga ko mau fatonga ai wesia ko na bo mai e o la pe mo nga hi fo nga ke e ala tokoni atu ai tau bebe ai pureanga e time fai nga ta ko ni e time ta tau pe abana mo fatonga ai fo ki nga lockdown ki mua na va mai me pureanga ai wa mano ke nau tolu i tonga ni patak tahamano ai kau wa henga koe i motu ai nai wesia koe i he tsunami koe uhinga pe ni ke lava tokonia ai ngai family koe o pai ke nau fie ma tokoni fa ve ke tokonia ki nau tolu koe ni nai kai ke au ke ai tokon pa ngai te au ke uhila i he ahoni lewa nai to Italia he kabineti ke ave lewa pa ngai tolu mano ke he fafofonga me va he tonga tapu uraki ki tonga tapu pongo fu paga tolu mano ki va henga ko to ape paga wa mano leva ki va ke va henga ko to ape va paga ta mano leva a pai e ua mondiwa ko uinga pe ni ke tokonia
aginau tolu e taimi whaingata a koe ni mo taimi koe lockdown ni. Ai koe mea le vai ai whafofonga mo ne ofisi ke nau whai e tokoni koe ni ki he kāinga koe ni ho nau wāhenga i he taimi koe ni koe ni lockdown ni. Ake koe ni tau pehe he wāhenga ua pe koe tolu pe koe wha. Ai e toku wahei lewa he whafonga mo ne ofisi ha taimi ai ke whanau shopping ke nau o lewa o tufa ke ngai api koe masiwesiwa. Ai api tau ilo o nau isolate ko uhinga ko COVID tahiwa ko uhinga ya ko ai tau mua ko ni ai paanga tolu mano o ave ke wahenga ko toa pe tonga tapuni pe ua mano wa pa tata mano ai u wahenga ke he ko hangu ha pai e ua modiwa ke tokonia he mahino apito pe ai time fainga ta ko ko uhinga pe ko COVID pe mo lockdown ni ko ni Pabau tu ya tanah gimana misa moi ke ngai fehu ke he ka ko agape to ko ne te mahino ko ngai pore mo fainga ta ia ko ni o tau fiku ki mo ia ko hinga ko COVID ta hiwa mo lockdown malo malo pito yo malo pito lala e whakatala noa hange pe ko tau press conference whakamui koe ngahi whakafua koe ki he kahau he ngawe aki he ngahi feitu mei muri koe whakafua mai ki tongan pa mo ngawe aki he kau toke tā matau he ta whakoe ne public health o nau whakafua e a ua tongan ki he piki i he wike ua pe koe wike tolu koe o epereri ai ko tain ko e a o ko ki ai ai piki e toki lava he hoko atu foi wike ta me ai lava o fai ha sio ki ha prediction pe ko ha whakafuafu ki e lere ko i he kahau mai no pe fo ki ai ngahi fonua ia na e fe ao mai pa mo fokoutua ko ni ko o mikoloni e tau ne ua mo konga pe o kuako pe atongani me ngai fonua ko ia mo ngai tu ngai mea koe no whakahopat koe ki kakai e whanua ke tau mui ofi ki ai ka hangai pe whako whahoa e tau press conference koe ki mua e lala ku o kaua tongani he wawetaha e tau atep ke tu uni koe a whikau akpon ma COVID koe rere koe ni he wiko si ulahe ngai tu ngau e ko o kuoli liu ke whatatau mo alunga koe ne COVID mo ngai whale e ko mau me ngai whanua na nau handle pe na nau whewhauhi mai mo e COVID tahiwa he tau e neua mo e konga. E ko tui lala neo mo ngai prediction koe ni e au e keisi ke he tahafe tupu he aho ka ku koe anga e mautui hange kai ke tau fuua o ki ai. Ka hikai ke maulawa ai ha protection he tainimi ke wai ki ai pe holo ai keisi ka olewa ko tawa ki he peak pe mahino he o se ta pe wa me ai to lava fai ha protection ka maunga pito be ke ka kai fonua ia e lala ka mai ngai mitia mai no pe la excess ke ngai fonua ke maman ko ngai tutu no maunga pito neongo ne to mama ka ko ne lahi ange koe ai to mai e foi tai meta wongo si ai pe ka nga o e puke ka nga o pe nau ma va he pa me he nga o pe tai me ko ne hanga compromise ai nga o ko ne pot nga o ai ko foi wiki ko i he kamata mai na mai no pe ia ai to la he ka nga ko na puke pa ko e lockdown ko e ni recover fa hinga to e fama opo nga o ko ai na tol ko ke contact tracing ni pe a pe ka foi time o vai que na tol ko fe mau ke muy ha no afi ke fitu afi e a liliu pe tu don ngau e po ngau e ke na no fota o tokanga make ke ka tu la ver no fua ko e ko no ku te to ke fagata he wi ka hau e to kon la au pitoia ki he muy i ko ne na tol ne a fi riva afi pa mo e pe mo ataha positivo e ngai proclama le tio e tu kuat tika wak mo mea ko ni e kamata ye he uka hau malo alo bisa moi melemano malo apito ikalemia
ko e ki pe hui lo aki pe ia ko e kole pe me he ngai kau ta pa anga matunga pe ko na pa anga o pa fo mai I he pange na lava ia ha fahinga arrangement ma ke he maknau to na aki mai kakaia au hu te ke au taki mai na pa anga na to na lava he fiafini pe ko pong ia au pe ko e me pe taha pe lava ka polisi o to ko ni mai ke ki ko ia hala pule anga o hange ko tona ko osi ko lai tai ki ko ki ke kasa kai ki wai pe hala tau fa u me nu alofan pe ko fe hu ko no tolu o ku ke tu la ho ko pe ai ripeti ko he a to noa pe fe ai folau ko ia ki ki ko hinga ko ai whanau pe me USB pa ke nau folau atu ki fisio whaka o se nau ako ko foloa se nau isolated tari pe ke ia ha folau ki fisi pe ko e te hui pa o si pe ia ke pot ngau e mo ui na os e ke pe ki mua o whaha mai tare ki ta mo ui io o ku posipo ke puke tu o wa hata I he COVID ko ki tana ke pe hui ia ko ia o wa fe pe waha ngahi condition makehe o ku toi ha mai me hataha o ku pe ko symptom makehe o ha mai mataha o toi puke tu o wa I he COVID ko ia pe malo Ka mo me sio. Tabe bale mia kau ki lavet he folau ki fisi e tamaki ako. Io DBM. Iyo ko o tola he kau e ke mai he tamaki ako ko fe fa mai na pe o fainga o ata pe a tol no ai ha wai vaka ta pe me fis. Ko le pe ki he matu abe mo tamai ko ni ke na fetu tak pe ki he foreign affairs ki ale na taskuluni. Pea mo CEO ko na pule ko e pasi ai Fiji Airways ko itonga ni. He ku ai be fangi tu ni o tau kai visa pe fo. Ka ku be fangi tu ni te nau fe ma ke whakakakato atu. Ke au ke atol no kakato atu pa te to ki Fiji pe mau mo te heka me ni ka whakaata he waka ke te heka. O toki alu ki tau ai te visa ko mo me ai Fiji. Ka ku ata pe ai waka ko atol no ke nau aloi pe. Malo bit. Malo ton bale mia. Misa mo. CEO. Okay, CEO health ke tali ke fihu ikona. Ya, malo bito melia e fihu ikon fika aki moha taha pe to puke tu owa. Io ko ki fihu malala pe ki ai. Ko nau io ki moa ka kono moni o ke haha molofia pe ia. Ko me pe ke whakatonga ai foki. E kakai ko e mau inga huhu malu I. E ko ngahi fika ko mai me hangi ko ni ko Kiripati. Ko fika na mawahewahe me ka o whatolo me Australia na folawa Kiripati. Ko foi huhu e taha. Ko AstraZeneca I Kiripati. Na ne malui au pito pe kakai to lahi me pukelahi. Pukelahi mo pekia. Aya ko tau peset ko ne himavalu atongani huhu to taha. O ko si ai pe malu iai ko tu ko me ke whamahino I kakai ko pesete hivanoa hutu owa to lahi ange ai malu I ke puke lahi pe ko mole ai moui mal ko me ke mahuinga ko me ko ki ke whamafola o mahino foki ko transmission ia o mahino o firma o le vai posta ke ne ta off transmission ka ke lava pe ai omicron ia o hu ki hataha o hoko atu ene mafola neongo ko o sihutu oua pe posta hata ai ko ki natula ia o omicron ka I time tatau ko kakato ko hutu oua mo posta e haha molofia bito po lalahi e kakai mo more mo ui I ai ko me ko ki he puke tu oua hanga pe ko lava ene nai ko haha molofia mo ia ko ngalahi o ki nau tolua o ku puke tu oua o ko ia na mena do te na ongo to ga na o symptom na to ko tangi me I ke apu pe ko inga he ko silahi pe me na malui
ka koe uinga pe foki koe lava koe ni Omicron o huia ka hataha o inga koe hono kina tula e ne pipihi aia koe ki whamatala pe e lawe ki fo i teu i koe ame malo. Hello, CEO. Luciane? Malo pito Luciane. Sa kau ki Italia tu ki ko ngana e feu na Luciane ki e potonga moi. Famalo tu Luciane he feu lele ko ni. Mahina o pito peia e Luciane ki he potonga we ai feu I. Aku mau inga pe foki Luciane ke kakai fo mua ia. Koe whakaata koe a pongpongi pa moe kore. Koe toko taha pe toko ua ke nau o mai o whainau ki I whakatau. Ke toko ni ki nau tolu I he foi wiki ke taha koe koe e lere atu ke lockdown. Whatoka ngā iange ko ki nau tolu koe ku tau pe koe kau close contact pe ku nanau whiohi wā awhi. Ain ko ku whekau koe ke nau home quarantine mo isolate o ku mahu ingai ka nau tolu mahino ke peke whaata nau tolu ia ke nau kau he alu. Ai ko toko lahi taha ia pongpongi ia ngai tu ia e potunga aue te nau o whai whanki whakatau mo ki stock up ko ia ngahi family. Ko ki nau tolu ia o ku less risk te taha o whare I nau tolu ke nau tui e nau mask tau hi pe wa mamau he ki foi taini ko na o whakahoko
ai ngai fatongia ko ni koe os ko ia e Luciane ko na foki ko na ngai apio na forma ko ai e whainga maari e pe ke potunga aue ke nau tok whai na hanga mui holo e ngahi. Ka koe uofi he toko no awhi he taini mea kau ki nau tolu na ia e whiohi pe whetu utaki mo nau tolu koe na Post TV. Ka pau te nau no forma o pe nau tolu i api e koe ke whakaata ia ni ko tui e toko lahi pe ia ke e tau ngā aue. Malo. Malo, Mr. Moui. Ton pare mia ke wakai o mai ka ku loi si mai. Okay. Usan te ki lava te ke me waka koi e wa. O wonga tu pe. Ia ka loi si be ka wonga mai. Okay. Kai waka e wa ku tok wakai ki he tok na ki ka hau. Tu ke fai ki kai pe fangi me ku fai ngau ke fa pa ko ne mau pe ku whakaonga atu he ai tangi kau mau te ni pe mo pot ngai mo ui ke tona ki ui ke ka hau malo pe Alo ton pare mia ai ko waka ko ki e wa ange ko me ai ton pare mia wa kai ke tona kau ko ki me pe ta Afrika ba mo fatap tabui ai ko tonga pe tonga tapu pe mo wa hange ko me ai mi sa mo ui o ki MIQ pe ai COVID i hapai pe ke alu he community ai ke whaata pe a hapai ka ko wawa mo tonga tapu apply ki ai fatap tapui kelea pe a tevita whahuiwa pe soan Malo pito ikpalemia pa ko pamalo tu i he mau e whainga mali e pe malo tau mau e oni ko e whehui pe ni whekawaki pe a mo e uhila o ku mahino whuki tu lawe angofua tau tolu ia ki he liriu aki e totongi ko ni ai lolo pa maman lahi pa koe kia tau fu mawhai o tau tolu ki ai ko mo ma teo nai pure anga pe mo kau taha uhila ki hato e hiki ange ai lolo i he kahau i he ngahi mea koni koko i tua pule anga pe mo e hai ngahi fonga te moala o pe ko mo ma teo nai ke a whainga fonga ke cushion pe ko whakai aki ai ngahi whediri waki ko ni he tau totongi uila he kuto mai tai whainga ta ko ki toi whalau e ta whaakia ko ia ko ta whaaki ko ia ki he totongi ko ni o uhila hange ko panga ko ni te au na totongi ko ni pure anga ki he kau taha uhila ko ngahi uhila tau taha kakai funua o ko totong nai panga te au ko ia me he panga COVID ai na so tokoni mai ki funua pe ko fafitongi pe to pe me dividend pe ko share ko hai se ni ko ma pure anga ni he share kon koi ona o tonga pawa alo kaya ke me whakamari mi sa panga ke me taria te ai whehui ko ia vai toka follow up malo Alo, whakate he whakatapu. Ka hawa te ngai whatape i paremia. Uraki pe ko e totongi uhila na e mea peke paremia. Ku e mao e ngā o si whaipe sio ki ai. Ko e hiki ko e ai lolo. Ka mone uhinga ke hiki au hila. Pe akutu ke toton lewa ku hiki whakakuata e uhila. Ai o kamata me hau rake o e pereri. Pea e o atu he pure anga ai ngā hi programa toko ni ngā he businessi. E o atu ia i he wike kaha u ki mua he o se mahina. Ko e ua ko e toko ni ko ia koe ki he anga te au na e toko ni ki he toto uhila e mahina ko Februarin. Na e uhinga ia ko e toko ni whukenia hiri o e pā ko e mo ngā whi. Ia ko e programa toko ni e nia. Kai koe mea ke komiti, pe koe paanga koe pe me he totongi tivitene e uila, ka koe tokoni. Koe pe sea malo bit. tokoni me wheka taki me he ai ko tokoni me muri o totongi aki e panga te au ko ia ai fo ikus ko ia pe ko to me pa COVID pe Tokoni me paanga e pure anga,
O ku whakapaanga me paanga pureanga mga ito kon may muli. Alo, Misapang. Ay ko toko ni ngai toko ni ko na ko mai ko ke pureanga. Ko nei ho ka Devita fa uiwa. Yo malo ekonomia ko le pege o mama tenga I pata ko posno. Ko ki bebe ni ko ke to kon mai eknista panga ke mala ala mai ai ko ai penga he kon fa anga ka mi ko no ka mi to panga. Hange pe ko na ekonomia e fai penga to kon ni ke ko no pia me anga fa ta ke ta wi fa panga ni ong ai to announcement e wiki ka o ka ko ki fe wi pepe ko Sekarang na kan tuunga ang magtuunga ang magtuunga kaya lasa ang mo tunwa tuunga ko pang tempure mafunwa kaya mayat ko tambak pakanatulay ni uwa pa taom na kamo mahakitihin halo Bisa banget. Iya. Aku ulagi pe ko panga mohe ko paanga mohe iPhone wa whakatua pureanga ku keke kaui he paanga ngawe pureanga. Aina wha tautou atu koe pia me he panke pure iPhone wa. Ka koe mea maho inga he ni o ku ngawe lahi pureanga ke alu le lei pe. Ai ngahi ngawe maho inga pureanga tatu te fito ke potu ngawe mo ui. Koe kau laine mua ke alu le lei katoa ngahi whatongia koe ia he tai whaingata koe ni. Pea hange pe ko to whakatang pe me he pare mea mo kabineti ai tataki a vie ma ke tau fe popo aku me whanua he taim whaingata a koe ni. Koe ngahi paanga koe o ku whakahoka ke whatongia tai mini o mauna fope ke paanga patseti a whanua na e tari o whaia ke tau ngahi ngāwe. Koe paanga fo upe o whaia ke ngāwe mo mea pe hange koe ngai paanga tokoni toki au taki mai ki he whanua. Ai ako hono ai ke te mahino ange o ku whaibe ai whainga ke whapotopoto pe ke tau whepopo aki pe koe tu koe ngahi ngāwe whai ke talaka te ui ke kahau ai au whai sio ke ngahi pisnisi sio ke hiki kolo aki o lunga sio ke tafa aki whakatuku hau pe mo malawa he ngahi pisnisi o tutonge na ngahi tuku hau pe mo sio ke whakaluku fua e whanua Aia koe kore pe ia ka pau e ki tatare ngai whehui ko ia he maho inga ke alu rerei e ngahi mea ko ni ke tokoni. Ke tau whepopo aki pe, kore popo mai whanua me ngahi pisnisi ko ia koe ngahi loka mo whakakatangata. Taim tatau pe ku whai ngau e potu ngau e tuku hau, potu ngau e whakatau aki, potu ngau e tautai, potu ngau e takmamata. Ke lawa ke tau hanga tokonia a ngahi pisnisi e taim whaingata ko ni. Malo. Alo, Misapang. E apa itu ki? Ya ini kita press conference we kau kalau no api ngai tokon ke ko ia. U package ko ia o mai ko pureanga ki ngai tafa ke. Au e tafa ko ni private sector amo tafa ke. Itu ada ni family ko ia soane. Alo betul. Di pandemia mau fenga mali. Kau ngapain? Iyo wo mai besan. Malo Fano watman. Kau ya kata fama mo le pe ko lawan de wata ham ko ngai no fu tu ko to lawan ni o tali ke hu mai no host kon ko ko kalama pa ko fa malo to tana mari ko ya pandemia kata o mula me ai o ka ke ro ipe ko o si fe hu he ne ka ke I loto he fa ta ako to lawa pe ni ka ko te fu hu wa pe ka ma kata ke muy mai pe ka pa ku tu o wa no repeat ka kata Kasi lagi pe pandemia pe la mana kita hanga tapun de kawa fonua me fola mi tu apure anga kono nga pe kon mo tau al ha ke tu unga o COVID-19 ke la yang pe kai ke tau lava o ke lava pure community transmission e lava na ke ya fa tari ke pe lava ke tapun fa tai ke je maka ko mana ke fo ki ha o mi ke ka ha malo ko to ko Bisa mau ibu CEO. Malo pito soane feu koe ni. Koe
ko tui soane o ku neongo community transmission ko ne mahaki ko i tonga ni ka ko tui ko uhinga ia ke ta ofia hono foki mai ho tau kainga ko me mudi mana tui ko fisiko alwe mahaki ai fisike ke sai ko tunga ko i fisia he tai nimi ko na tolia ko case pay o ke au ia hongo fulu ke au ia te au he o ko fisi una o sanga na tolo kamata ke fakata ata ngai tutu ngau hange ko tui ko mask o si kamata fisia ke na wanga fakata ata o nu sila una kamata ke na fakata ata ko omikoloni o kui Australia mo New Zealand pe mo fisi pe he foki tongani ko foki mai ko tau kakai ko fotu tu ko to ki fakatokosi yang e hono o mai ke no fo pe ka u folau mai i tano a pe mo kupesi o tu soane ko tai ofala ki tau pai ke tuku ai pe ki na tolo tuku waka i muri ke nau si nofo paia he fonua ko ia o osko waka ko o wike kahau ko me ko osmaia ho tau kakai na tu waka ko me tau wako i fis ka pau te tau fai whakau i nau tolu ko o mai hange ko nau tolu na o wako pe nau tuku waka i te nau te nofo loa nau tolu he ngai feitu ko ia na te lahi me ngai palopare mai o hoko he ufeitu hano tuku fuoloa ho tau kakai ai. Ko tu he tai nimi ku mau wongo i pe ko tu he tai nimi ko safe taha pe hano whafoki mai ko kakai ko nao mai pe ko nofo he MIQ. O whatoka ngai ang ko nao mai ko nofo pe he hotere. Paku o pau ke whakapapau u ke negativi ko pa ke toki ata. Ko ki ngahi folau mai ko he waka ko nei ata hange ko whaoha ko ne nai ko tanoa ko to tahao noai na to fie mau ke to hoko atu nau i MIQ ka oreva ke kakato ai aho ko ku nau nofo ai perceive nau negativi ko kupesi na to kono me he ka folau mai ko ia na to falolo atu nau nofo ai ko ongo ia potunga we soane o ku sai pe ke whakafoki mai ho tau kakai he nau mai o nofo he foi feitu pau pe control ki nau tolu ai pe to pau ke negativi pa ke to tuange koe ke ata whatonga yang koe ka pau ko tanoa koe kau ngau toko nima me potu ngau pe o nau hu ki ai o nofo whakataha mo nau tolu foi uike ua ko ia whakataha pe pa mo kau ngau pe me sotia pe mo tamate afi ai ko ke hafu kau ngau toko lahi ia e fema o ke nauhanga monitoa mo toka nga ia ki nau tolu ko o mai ko ni me to apure anga malo pito ni sta mo ka ta ko mo pe ko hoko te pe ki se ko ni mai no ke o mai pe tau kai nga mi to apure anga ka ko una pe ko e lava nai ke fonga via he pure anga ho tau ngai u constituency ho tau ngai u wa henga whakafo ma henga taha fitu tau te fito ki tongani pe moha pai o toai mo wawa o toai o mikoloni ko whanongo ai o ave ho tau kainga tuku ke ngai u boarding house lava tuku ke u holo whakapure anga holo na langa ki he whare la langa pe lava ke tau whakaivia ki kakai ko ia da ave mai ki u mo nofo ko ka o mai ko me to apure anga minister boy na fai ki case study whakamore ki he tokotaha e tu utai tongani he aho hongo fulu ki he taha whapanga ni maafe kawai accommodation plus na uesia whaka he omikoloni o kai ki ha kau ngā aue kia ko se tau peke tātā koto i api mo tala mo fua
ko ngai a ko le me fonga na ia ha konga he silini ko o mi koloni me ko mi ta he wa ku toe ke whakai via a ke kakai i hona ngahi no fo anga te ana no fa te mo malu ai ka whai te me se tuku mai ho tau kakai ko si tau wa pe se ui pa taki o kwa te whika tolu ka lama tari si ka wa malo malo son ai pe ke tari o whika wa ka hoko atu na toki takai hoko na toki phải làm bài đi ấy bên cái misa mỗi mỗi tuần pandemia apa tên là vì tuần mấy cái Io, malo pito soane. Te u ki whatata tu pe o mahino pe foko e taimi ko ku te wai e folau ko ki ava bo whatoka ngai ange soane ko ka wo ko ni ki hapai na na nofo he guest house ko e fifita guest house pe mo e guest house kai fo ke lahi ha o ngahi kolo ke nau nofo ai. Ko wawau kuia e hotel ko ne po tau kana me pena isolate to lai tahaki ai. O whatatau pe ke pesiti ko ia o e feitu ko ia. A pau te tau whai e whakaukau ko e asoane. Tahi kai pe to e lava ho tau kainga me mouri o foki mai. Ko tui ko tau tolu ko tau tongani o tau hen pe kuia pe ai ngahi mea tau lava o whakakakato kuia ngahi mea o whatatau ki e tunga kuia ai. Ko e ua, ko e teu ko e palani me whotutu. Kei mahi no pe whoku kai ke hakes house lahia ke neanga o au ke hatoko ni manoa pe ko e toko no noa. Ai aku whai lewa e kore ki ngahi holo e ngahi whetu. Pe aku iai e toko ni ai pure anga mo e nimo ki he ki nau tolu ko e no ku o ku nau nofo ko he ngai whetu ko ia ke o ngā kono tau he nau mea toko ni me ngai mea ke. O ku mahino pe ki he potunga aue mo e pure anga ai ngahi mea ko e ni e soane ka kotui. Ka pau nea ha hotere i hapai, ha hotere i eua, e ave ki nau tolu ke ngai whetu ko e ni. Ka koe hinga ko e ikai ke ai ngai facility pe he. Pa koe anga pe tau whengawe aki, mo whetoko ni aki, ke lava ke foki e kakai koe o hapai koe o nau tuku wakai tongani ki hapai, foki kakai o eua ki eua. He kuna o mai pe kau tuku o nau ngahi loto. Pe iai pe mo e whainga maari, ke si foki mai ho tau kakai o nau tuku wakai he whanua muri, o whakapae ai. Malo. Alo, misa Moi. O te atana ki ai ton pandemia kai pe tau hiki atu. E soa ni sai pe ke tau vilo ka tau tokau ka o mi taki ua pe. E ton pandemia, pe ke whanole rea. E kai, maha ko skakato pe no ate minista mo ui pandemia. Malo. Te fokpen ke kele ana e katak pe no ana e toa ne foi feu I follow up ane nai. Malo opito e pandemia pe ko e kataki ko fehui pe nia fe ka aki pe mo uhila he tau ki tala noa I ka vinga ko ia ko uhinga ko e fehui ki he ko ha e palani ki hoko atu ko I he long term plan hange ko sio ko ni ki he renewable energy ko ha tu unga ku ia ai whakakau melanga ngawe ki he ngawe aki ko iwi mehla ki toko ni ki hono kai via uhila ko ngawe foki e toko ni ki he tau tu la mea ngofua ko ke te riuri wa ki lolo ko ha tu kunga ngawe ko ia ko ha pe seti o ku ia ko la vai renewable energy ko solar toko ni ki he uhila ko ngahi mal ko feu ia ko ke uhila ko feu pe ki he potutu kon ki ngai business ti pe toko ni ko malo te fa ko ia ko feu pe o ku kau he ni informal sector ai kau tau mata upe ko tau tai pe ko tau lalanga whaka komisiari mal ko ki te ui pe tai mini kata mo we kata frau si pe he uhila ko hai ai wa foto tu ke si ko ni ki he alu ko ni ke to mama fangen na ngai to tongi whaka ma opo ngai whaka mole ai puate pe mo kau taha o hange ko tu ko ha tu ku ngai komisoni pe mo puate ko ha ku ke he ai na glava ki pasio te tapaki ko ia
koe ha ku komsel ni ai pe uhila ka kai ki komson ni ngahi poate koe na lava ke fai pe nga we he poate koe na firi he pure anga koe anga pe ai sio atu pa mo sio koe ke va he io mahino pe to kon pare mia ai ta fa koe ke va he nga ka tau ki he tunga o lakanga nga we ka koe ke fa no ta para sia ka nga we ko sio atu pe o fa hoa ke tunga le volo si o e ka nga we pa pure anga o fu mama o atu e na va henga ka ko anga pe si o atu ko ha ai nga hi fotu tu nga we na lava ki te ki fa ma o mai ta fa ko ya ki he fa more ka to ko ni ki he tau wi la ko anga e nga se wi malo Halo, Tuan Palemia. La verdad es que renewable energy Oku loisi apito le Tuan Palemia loisi tu ke apa fanole le mai to ngai kau press conference. Yo ki le si pe kata ki Tuan Palemia. io fanno atu pe Pongole le apito. Oh. Le si vaya he. Kau ki renewable energy mo mi ai famata la gen at pe men asi mau fo ke fo tu ya ke o project ke fakala ma ko contribution renewable energy solar he tai mini ki he totong e uhila ma senit pe hongo fulutu he tai min na target fo ke a o pct ni mango full ai contribution renewable energy o se fo tu ya pct ono full mo fitu ngo full ka me apa fo ko fatap tapu ko covid pe mo fe fo no aki he tai min i he kamata maga covid e ta o kon bosi eu fambe ki fai ngo fuang e fe folawa ki he tai min ni na lava o kau ngai proseki ko ya he o proseki o faka mu amai ke fai hanga o leva ki ai kono wa ko ngai fotu tu ko ai uhila ki hano kaunta te fai hanga o leva ko wi ko alu ko ni ke mama fang ai lolok mahin ki ko mama fe lolok te newesia e uhila ke lava ko ngau ko laki ko sio ke ngai fakamole fakalu fua ai uhila pe ko ha ko ngai fakamole ko ka wai be mo vahe mo ngai fakamole ke he e ha ko ngai ko ya la lava o ki se laulau he tai mini ka ke lava pe ngau e ya ko no wa ko ngau e lahi ko ki he ke tokoni ke no ki hono faka palanisi o hiki ai lolo ka ke lava fa ngau ke uhila ta kau ai pule anga ai aku pau ke fai ai se ngawe akilahi ai pule anga be mo ila pe aku fai ke ngawe ai kabineti mo minista banga o me be pare mia be mo kabineti o fai ngawe ke mo sio ke hiki potential hiki at coin i ngai mahina ka tau o tau hoko ki ai ka ko ngai ta Ki tana ke te tunga ko ku ia e komisoni uhila mo poate na kwa ha fakakau ka pure anga ki sio atu ai e kwa komisoni uhila wai mo ne na nga fakamole te ia mo poate pa ia mo na nga fakamole ai ki tana ke pe Palemia. Tuan Palemia. o mai ko Iya. Ko mahuinga ko ya komsoni ko uhi foki ko uhila pe mo ne fakafalala ke fonua ko tahan ngai kolo mahuinga me te fit ka ke ngata pe ngai fatau taha pe ka pe foki ngai kolo mahuinga ka pe fonua pe ko no fakadele uhila mahuinga apito ia ke ye tukunga falala ang pe aku malu e mo mea pe ku fakateknika pe aku ya no ngai fatu tama ko uhinga ia no fokotu ko komsoni ko sino tawataina o ku fotu whakalau he pure anga ke nehanga o sivi pe tari ui lewa ko uhila ko kauta tari ui lewa uhila ke komsoni whapapau i ko nau ngahi whakahoko ko e hana tu whake uhila ko no fo e uhila o ku i he tukunga whakawhie maarie ke komsoni o ku nehanga sivi ko komsoni lewa o ku neto hanga o sivi mo to tongi uhila o tukuanga tu ki he kakai aia ko mea ko mahu inga heni ko hange ko ngahi ho ha ko ni ko pe ko pogiai ka pate ngang pe le fai mo fu o kuia e mo kato e ua o whakaata ke to tong uhila aia ko kato ta ha fa o kia e ngahi whakamore ai uhila ka wai ba he nga mo ngahi mea ko na o hake
Pea koe kato rewa e taha o hanga tonu pegia e whakamore lolo ko uhi koe me koe fo uia uhila. O fo he lolo pa tau kamata ni ke tau unu atu koe ki he iwi o e laa. Koe mea mahinga ni ke whakamahina o pito pe. Koe uhinga ia o e tu a komsoni ke tari ui e fo uhila ki ai. Pea koe komsoni reo ne hanga sivi i tau a tāina. O kauai e totonge kolo. Ai koe ngahi mea koko hake pea ku kapate mo mea ibe, koe totong koe tuanga tu ke kakai whakakuata. Ai koe totong koe whakotu he uhila, sio ke komsoni, o ke me ngai makatu ngai malu ana tu whake uhila, o ke pe me nau ngahi tāketi e whima, o ke ue lahe more he laine, ka wai pe mo e mawanga uhila fo koe ni fo me natula. Pe koe ngahi makatu ngai koe ia whima e whitari ui koe ia ke ngā ole lei au pita. Koe ia me sea katak whamore more whakalolo. Alo, misa panga. A hokat mua ki a lala talanoa o tonga mere manu, Malo pito e ki paremia ko ki kolet pe ke huat pe o kolet pe ke e ki paremia pe mo a minister ko pa anga no ki lave ne nai ke me ko inusila un hanga to seniti e wanima a ko to me tafaki ko tu hau ko to ko pure anga o tana ki ko pure anga ki he utu ke utu au na lava to seniti wanima I he fuelita kotoa na ko le pepo ko mea ni ke sio ke ai a puri anga ke he ko ulo ko nusila una to na to fe mahina pe tolu no tuanga pe fe mahina tolu ke na ki to se te wanima ko ni he lita kotoa ke kau he tokoni ke he na ki fonua na ko mea ke sio ke ai a puri anga mo ua pe ko ki ai ko kata ke vave ua pe ko ki ai ko kau message mai me vavau ko ke hokatu pe folau ki vavau me tongani ki vavau mo foke ki tongani malo Toki ton paremia toki mea mai ko whika mai wholau ki wawau. Ko mea ko na koe ki he lolo e lala. Ku wange ko lau koe ui kahau e atuai ai u whotutu tokoni ai pure anga. Koe mea koe ki he lolo koe ki ilo hatahaia pe e whoki hifo a whe. Ko ngā koe ki tau tau pe lolo a whe ai tau konu whai Ukraine mo Lucia. Ai rewa ai riskia e hoko hoko pe ne hiki anaya. Pa te tau hiki to ai pe e tau subsidy o me ni mau e tau iwi fa paanga ke tau ke lawa fa nga ko ya ai ko me e fa to kan ke ko ngai paanga ke sio o fatatau e tau to ni tau iwi fa paanga e tau lo to nga feku ke tai ni mi mo fa nga ta ya la ko nga ko tsunami ka mo e covid ta hiwa ai re tau sio reva pe tau lava o mau ha paanga fe unga ke fa e tau nga no to ni ai covid ta hiwa fa nga e to ni ki na to na we sia la ko ni e tsunami pa time ta tau mo fai hanga au e pe te tau lava o holoki ai lolo pe kai. E mahino fokia ko me e ko ki tau kau tau to loi ko ngai fektoa ke hea me muri. O ne hanga drive ko ai mau inga ai lolo. Ai o fai ko sio fale re pu de anga pe ko ha nai ha me au fe unga mo tau ke fai ai sio mo fai ke to koni. Ai a pa pe to tana ki mai mi sta pa nga ke ai ka ko ton pare mi pa ta hala ke he fe fola wa ki mo va Lala ko se folawa ki mo vavau e mahina mo ia ke kahau he fokotutu ko hui ko community transmission ko lo tonga lele vavau be mo to ko lahi ko ka nga health ai e fai tala no mo pot ngai mo ui ki he sio he na capacity ko ai mo no to fa ata ki hoko atu ai se folawa ki malo kamu whakango mai be ko ne mahino be ha mea u pau be ke whakahoko atu I he le tio be mo mitia malo Malo don paremia. Koe kana i ke hoko atu. Tala noa tonga pe tala noa tonga. Malo pe mai ko mai e paremia. Kata ki mui atu pe tala noa ko amana ke tau hoko ki au ke fai ngai whakatau. Mea I pe he whaitu na paremia koe tau ka frontliners te nau ngau pe na tau au. Ka koe wakai po hana ha whainga mari ke nau whakahoko e nau ngai whakatau. Ka pe fo ke ngai whamiri o stu tu ni kotoa ke nau tole ke nau no fo mau I api home isolation. O ku kei whakahoko nai e ni mo no whawhanga kon koe ka kai o ku isolate ki api e tokon paremia. Pea te mumu te ngai press conference ki mua na whakahoko mai pe me he pungai mo ui. O ku kei whakahoko ono wakai ti fai tau pekia ko me COVID. Ko mui atu pe e sta mo ui ka pe ke tare kita
pe ko smau na ha definition ni ai por nga we ki he covid test ke ngatai ko ik pandemia na ke me mai pe ki mu a to ka aki pe mo national retirement ko nga hi sektor ta ha o ku e na ha to e famatala fa mo ta ha ki he tunga ku yai ko mana to pe na ke me mai ki mu a o ku lo fa e se ta no aki pe na e hinga fakalao muy atu to hana tunga ko a ki ai malo pito Alors, tu begi tali ta e fe fa muy. Ai ko la ko National Retirement Fund ko ni ke ta fa ki ko ni private sector. O ko before na la ma ke na ko ke pe ai la ko ke retirement fund board ki nga fa pu anga. I la ko ni ai o poate retirement ko ni ka nga fa pu anga. O kula va ia o ko le pe tali he poate ke o mai ha se niti. Me he account ni pe ko ni ana to ko ni me mi pai. O te lava o toho mai. E hange koe valungeau. Nei whakaata whakamui taha. Ko hinga pe koe tsunami mo COVID. Ki he ke lao kon ni national law ia. Ki he ngahi kautaha private. O ku whatatau ki whare e o mai. O ku kai ke lava ia. Ai ku paurewa ke hange pe koe nei whakaala tu he tau press conference whamui. Pau ke whelotoi rewa aki nau tolu e kau me mi pa. Kai toki lava ai ke liliu ai lao kai lava o lava ai whainga maari e pehe ke kore atu kau me mi pā ke tuku maha se nit me nau akau ni pe lava o whakangofua whatatau ki he nau lao ai a koe talanoa au ton ke whai he poate koe ni national retirement fund ni ke unga ke nau lava o talamai pe nau whima o ke liliu e lao ko ia ke unga ke lava o mao e se niti ko ni ka loto ki ai ho nau kau me mi pā ai ko fehu I whakamui ko na ke o mai kai tuku atu ke he toenga e komisa ke nau tari mai ai fehu ko ki mua Malo pito ek palemia pea famalo pe ki e fehu ko me he talautonga ko hange pe ko tau press conference para muy sopa fekawak pa mo kaupekia oku nas fao ka pe foku ki komiti oku nauhanga o siof kawa tota me WHO ko SPC pe fao ko mai ku nau fai nau fataha fai tau ki press conference e uka au mal ko monte fraka to to mau nga ko ai komiti ko ni ki he pegau como kaupekia I he COVID tahiwa. Malo. Yo koe tari koe na pare mea kata ki whekang pe mo e toko ni animo ki he ngahi api kou isolate kou o kou lawe bea koe ngahi api kou isolate pe na tolu o sipa ke na whetu tak me na tolu e ka tokon whainga maari e pe ngahi api koe bako whamalo atu e whakatui koe ngahi api ko ku isolate na fufi ma vivili api te toko ni ata pe ta mai mo tolu pe ta me ni tua e fetu tak mai health ke ilo e nimo ka go ma be mo tolu fika ta mo tolu ke o kore ke ko ke futo la he tau nu tolo mo tau ka pai ka to ta ko ha be ki me pa ko vai be ma wa tu ka pa be ke fai ki toko ni at ko mo to malo abit alo to mia Melemanu alo ya tapi ngai Alo ik palemia ko ki stoi e ke atu pe ki fe hui ma to ni na ko ta ba ke ai fo nga e aki ai pe upang utapa anga o motu mai mele repeat mange mele kata mo ka kore me ngai ka ta pa anga pe lava ke ha fahinga fonga ke fingawe ake ai pa mo panke na lava ke tuange mahe fia fini e na u siri ni he fra mai foi ta pa anga ha u he upanke to ga te u ka ta pa anga o mai me panke na u mai ka kai au ho na ke panke ko ki fe ko I he ni ko akere mete ko vakai mai pe me ngai business pe o ku
tôi kỳ tổ lôi bé tay mi có phải hồi ngay phần mà ta là tục hảo hàng cái PAYE bên mới xí tí coi kỳ phải hồi ta ha coi kỳ áp xí kỳ EU này tôi tôn cái này bé kia hay cái của xí cả coi cô lệ bé ya coi nga coi phải nga tổ con này bùi nga coi ai xí mà te pa nga te no he po coi kỳ cô lệ phải muy bé coi cô lệ me cái phần hoa coi phục tụ hoa tụ pe maulang mari lele pe mo ke kamata ai ava ko ia ai fataptapui au hu ke fai ngai fatau me valu pompong ke valu e fiafi ko nga pe ke fa fai nga mari e kiu ko ia e u fale koloa ka pe ke hala ko ia pe malo malo mere ai ko apongpongi apa ata ke fai fe alu aki mo ata ke fai pisisi me ni ma pongpong ke valu e fiafi kau pau ke api e valu e fiafi kalau tok ata ko ke ata mi api me lima pongpong ai ko fai time ma ke he pe hoko atu ko ke he sa pate tau foki pe ke valu pongpong ke valu e fia wa pongpong pe ma ke he kamata me lima pogi ole re ke valu e fia ka toki tana ke te u fe hu ke he ya ke ek mi sa mo wi mo ton pare mia alo ik pare mia yo malo pito ik pare mia pa malo tia Merman e fehu ko ia ko me kon ki putu ko ni e wa Merman fa ko pe ke family ku lava pe ke na mai pe na tol he mai no ko e toloi ko no tu ku ko nga ko ngai fa tap tapui o ku lava pe to ko ne ple nga ia ke ngahi me pe ni fa ngo fu pe pa ku malava pe Merman malo alo nai to ya ha fe hui mere na te ke taliat pe ko si ko le ko me ngai ta ka ta pa anga fe ka aki ko pe mo panke ke lava ke nau lava o mai e pa anga ko ngai au ka hu e kiu mai ka kai ia pongpong ia o te ke si ma ko nau ti ni te nau pau ke nau kiu nau to le ki panke pe mo ki pe hui pe ai fa matala tu khau pe lava ke ki o toloia Wege misa panga mo tu wau ba mo kremete ke na toktaria tu ke feu fa muy ko me ko ke panke ko me ya panke mo panke pure pe te na lava to ya ba tai mi ke ka ko fa ta ta ko ke ngai formatala ko mai ko ni me panke pure ko u panke a pongpongi o ku kamata PSP na wa he ha fe hiwa ke taha e fiaf ANCT me he hiwa ke taha e fiaf MBFA hiwa ke taha e fiaf ko e tonga tiva men peng leva me he ha fe hiwa ke fa PM ai ko e ko tai mia ya vai e panke au hu ko me ba haloia ai ka tamba pagi trader pe na ke na ta no ke panke te na lava to ti mo ai hiwa pe ko tai mi ke that's an internal arrangement ke na ta no na to ki ai pe lava Eta me ke ko ta wilo ta kai fa si fu ke ni eta me ta na ke mete mo me ki ko le kon je ka mo text ke ki ha do pe ko ta na ka do pe ke nga fa kai pe ke tu nga pe ke u mani ke u tam ka ta ta pa ma ke na u ke fa fe nga ke mo u panke i tu ke ko ia ko me ga na o ke e mere kako keremete ni ko le pe ke hange ko fe ui o ku ngawe pure anga ke mau ka to te me ko ni he u ke ka u kako ko le pe ke ngai business ke mo amana le le pe ko keremete no ngawe pe ke ngai me maro kama tana ka pe ka ta pe pare mia ko pange fa la ka ko na u pa anga ave pa anga pa u ko ava pe to ke os mo ye fa maro keremete te do tana mai Porque hoko to ai pe keremete kata ki ke pe kwa hamia ke fe komentar ke fra hoko mai fe ka ki pa mo u ta ko nai wa fu kata Malo vito pare mia po ko ri ku fa fa ta pu le fe kamtanga ko hu ke fa ta ko ni ko fa loka ko ke lava ke fa mo fu ai fa nai fa mata pa na ke fa ho mai ti te to tonu ha ke ko ni ko fe ko ri ti wi ho ke ka ha wa wa lo hi wa to no
pe wesia pe ku ata ku toloi ai fahu mai ka famatala i kiute i ki he toki alu ka to ke hato no sunne we me ko to ngai fa tu au tu hau ki e wai tu hau si ki ai ko ki ko e to he mai nani tu hau ke mai na ko si e alu ka to ke hato no sunne ko pene ta ngai fa ko e ko i ko ta ku ni ko loka ko ke tele ka business ni pa ko ngai ko sia ko ya ke fa ma po mai ngai fa ma dala to fa u fa ma ta mai pe e ato no ko me ke to fa sio fa lo fu ke ko to lo ko ya ko fa no tau ke lo i ko fu sio fu yo ta pe ko ka fa na mari ngai business te na lo fa ko na to rio nga ya se ri ko ni mo si ta na ke ngai to au pa ku o na afinima i he PAYE ko CT ma tu ka pe to ki fa fa mai na mai ke na to kon pe na to ni la ko to kon ke na ko nga ko no ko to tu ki tu wa i va tai ni ko ni ka to ko si o si ame ka to fa mai pa ta to ta no ya ho ko atu e ko i lo ko fa ta ko ni ko ta yo ko me to fa no ki ai to lockdown ko ni to le ka u ko ke mai no tu ku aki he ho ko mai ai ala te o ma ki te ti o te ke lava ke fa nga u ke nai akau ni ma be pe ko e tolo ani ba fe hu ko na re ba te fu ke hu ke ni to wa me ko nga hi uta ko ya to ni me muri mo tau kai nga muri ka ki he nga hi uta container pe na ta ofe nga hi fe tu ko ni license ki tu wa ko pe ke fa si e fi alu ke ka kai ka ko tu ko ni ki apongi pongi e whakaata nga heuta toko ni ku alu ki hengai whare laiseni itua. Ko hipe ke whenua ke kakai na lawa ke whenga maari ke nau pakai pe nau nga heuta whare kona hangi ko Tripeki ko Trans-Pacific ki halarewa manu mataere ukai nga heuta container ko si tautu e meai ka ku hipe loka ko ni ko ki tau whenai. Kai whenga maari a ukom mumia pako ni e whakaata te nga heuta ko ia. Ko information be pandemia we kau mitia ke kupunga ko ni we uta talamu e tai mini no mai. Ko ne amako ke a ki ane afi na fengo me container ua ngea uono ua fa no uono ko tu ta ma ki tongani. Pe ko container pe hiwa ono le fo mai o fo ke nimo. Fo mai o fo ke nimo hiwa ono. Ko toinga ia ko hau ta pe ka kai ke fa fonga mai ke sias mai ke kolo mai ke wahen mai ke morto ai be container te o no raya nge container hau ta e a kon ke ni mo pe mo wa kai wi ko nu sila le fai ko fu a ko ta bito no ko ti ne ti ta na ki ko uta ka kai mi nu sila pe a ro ringa ko nu sila ta ko mo container wa nge to fa i wonga o no no ni wonga to fa ko nu sila ta o ku ni ma pe seria pe to lu pe America pe ta ni ma pan o lo ko seria mo sila fa nga ta ko ni te to ko ni hangi ro ila fa ko nu sila man smart ma fe fu o la vai o mai o fa la au pito menu sila ka hangi o si ka ne o ya he ko pe nga we ke o ska na mai na ke mo ka ya e ku ma pe nga fa mata o ku ke fa pe kai nga to nga ya i no sila mo aseria ke o mai ka ngari o ha pe to ni ka ko o si ho au pito o fa i tu o ni kan ngari au ye bereria o pe ke te ha o fa to ni fe mai ko covid ni o to hanga to ki ai ko sia ko ne covid ni sia ko to na ni me business ko to e sia pa pe ke fa ki business o sia ko mo ka nga o sia la ya buta bit ko ia ko ne toloi ko ni ga fa nga mari ke ga business mo ka nga o ke na o fenga o ke na ula wa pe ka te ki da te fenga ta ko ni i he ta unu na ko ne nga mahina ko no fa ya toloi ko ni o ku kai ko ha ka di se ke to ha ko mi ai ku anga pare mi aba ka pe ki ta to sio ga ka mi no fa ga to ko ma ga fo tu ga wi ke ga ko mi aba ni o ke ma fa ya ko tu ga tu ha o no toloi atu pe ke to ni ka ki motor ji mo e na to go si ha nga we to ko mai a mu ya ne se ti ka bu fa ko te me te mo fa ya te va ta me ko ni ma ko e ko mai fe wi malo Malo, Clemet. Kapi ka?
dia tapi ngai bang Tapi nga malo ikpalemia kau tu pe mo au ke na eu ki foi fehu ia taha ka more na ke lava o tari mane nai fekau aki mo kau sela ko hua tori e una u kau he kau nga au e frontline ni mo monu ia ko ngai allowance he taimi faingata he na ia na kau covid ko me abita ko na fa mai me fare maha ki he press conference a pure lulu ko tau me atesi PCR la ku to be ai me atesi ai wa fe ne au mai ki he taimi ni pe tu ku fa datari be ke toksi be ke ka o folau me muri ko ke hu be ku ia ki he administra me tare ki ta pe ko ai fa ko tu mo nga au ki he me nga au ko ia to ia ha ofa mo ha tokoni o mai ko fa o si be ai pare mia ko tau talanoa mai he palopare mai totonge uhila mo hiki ai totonge lolo ka ki tau lava o mapure I pe guiai nai ha palani taimi lolo ma fotu tu ai pure ana ke solo va ke palopare ma ko ni hange ha whakalahi e tau tāna ki anga lolo kai e lava o stok kai tau lolo ha mahina hange ko mahina e tolu pe ko taimi lolo ko ki kore wha maala ala pe malo. Malo pito tapi o ki Italia tau e fehu mai ka ki he potunga mo e kalemia. Tapi nga mona pito pe tau press conference fa mui he aho pule lulu. Na e fa ho kwa tua e PCR la ko ia ku toi ko e me atesi ko ia e wa fetupu. O ku ha ko ne vaka ko me fise aho pule lulu I ka hau. O mai ai e konga he tokoni e kauta mo ia mamani pe o fai mo e whengau ak mo nusila ke toi o mai e ai me atesi ko NPC ala pe me nusila I he wike ka hau neongo katoa ngahi mea ko e ni tangata pe ki a kinau tolu ko ni o mai ko ki MIQ ko o mai me muri ka kui pe ngahi keisi o ku tipen pe me toke tāpure I le pi mo e kau toke tāu na whaho ko ngai whatongia ko ia. Ai ku ngari e tu whainga maari e pe koe RETS o kei pe koe Rapid Antigen Test o ku ia ai taha ngai mea test ko ia ku o mai he whaka koe ni he wika hau pe me New Zealand pe mo Australia. Malo. Au ki hua te peau he tuku anga lolo. Te ua ke tuku anga lolo. Koe ploseki ko ia koe koe ploseki o ke whai no tala noa e pure anga. Pea mo e ongo kautaha pe koe koe ploseki e lava solo wa be he mahina taha be mahina ua. E se mao bito taimlahi a ki ai pe koe ai mo ngahi mea wha business ia whekau ak mo e umea ko ia. Ia koe tu koe ke pehe ke walahi he pule anga e tuku anga lolo ku unrealistic pe koe kai ke koe ko hamia e ke whaha lava hasia tuke kapa loto pe mahina pe whako e tuku anga lolo koe ango kautaha koe taimini total pe mo e kautaha taha o ku maharu mahina taha pe foi o pau pe ke hau e wakalolo ia e mahina koto pe malo mau ne tariat pe se hui tapinga malo tuan pandemia soane ko malo pito e pandemia ko ki se hui pe na sai ki mua kana sai mai ho notari ko foto pe mua na e se hui ke Royal Commission ki hono totolo e tu puanga hu mai e coronavirus to ta fonua pe ko tari ku osma mai o botonga fai nga au e ki ai ko whiuia ko hae ola o nga au na fai ki ai ai ko nga ua ki pe pa ko no wa pe e paremia ko ko pe ko te administra policy fa mo more o tu faki he nga media ke he fonwani media fa sociale newspaper Facebook ka me ko silave me corruption yo lo tonga hoko he potunga e policy tonga tau te fito ke nga top level of management o corruption ya fa hoko he tokon commissioner se lave in the trucks
ya pehe ke polo kalama o ave holo he tangata ko kuata tokola ka taki ka faya nge mua haki fa matala kiai ya ko fa osi o sehui ke ek pare mia ka tokoni pare mia pa minista pa anga pamole mole ala ko sehui ko fe taimina e tuua ke ngai lakanga ki he lakanga ko ki he ngahi poate e pure anga ko lakanga e pure anga o fouia i he talangau e ki he komsoni a kaunga fa pure anga ko poate ya ko nia ko hore pe ko talamai nga we ya ko Australia poate ka mau ke fa ngomo ke ate mau to talangau e ke poate kata ki ngata ngai fe i malo neo ngot fa more Ia o le Saya rei kau pan. tadi apa dia we me ka poate pare me. Poate ke fo we PSC. Alo. Ko la ko poate o Filipe lista ke to kakai ko na Australia he me kon ko si ka ke te atu pe. Ko pe database ai Portugal we na pique me kakai pa to ki whakahua tupe motuani kakai o koutu ange ko lau o koutu te nau tokoni ki hono whakalele lele ngahi poate o whatatau ke tau mua ko i he lau pia pau ke loto ke mo kabineti malo kata ki tu uaki e minista ikai nega ke tu aki aswat ko ia ko se hi pena si tatar me motuani ke tohiatu pa ko Filipe he fe tu na pa malo Kare ba so te tu ba de ba to tu ke ave ke le sita ko ke ta ko ta kai ho ko ta ta ha pe fo ke ko meni a fa ga mali ai ko me ko da ke police so de tau ki va pe ko se ne ho ai wa ne tau press conference ko me ko ke police fa ga o ke so ne wa ino pe ta tau pe mo wa fa ga complain di pe fe ka wa ki mo fa to ngia po ngawe a ko tu ke le ai ngawe ga ke lava ka to ki o mai ai ora ngawe ko ia ka o te tau tala noa e tau tolu o whai whakamau e BTA o se koa ulo tonga whai ngā ue whakalirei pe ia e potu ngā ue ki ngahi tau pehe ko ngahi tuwa ki pe ko ngahi mea pe ni o kou sae mau pe ke tuka whai ngā maari ke ngahi potu ngā ue hange kon ko tau tuwa ki e tonga pāwa o si koe koe a taha ni maa tau hanga wiki e nau no whoko ngā ue tafi e fu he hengi ke kei mo ui pe ui la tuai pe koe ne ki foi mamia hake o wai palpare mai pili o lau ia me o lunga pe au ki lalo o te ka ngalo e na ngale re na e fai ai pe ke unga pe tu pe ka nge pe fa nga mali ka ki na tolu ko ni na fa ko fa tongia ke atu pe tau ngai viu ata tolu mo ngai me pe to no na to ko mai le va ngai tau pe hatari o pa le va ka ki fa fi mali e pa ata pe ke tau to follow up ai tu pe mo ai fa nga mali ka at ki ngai pon ngawe e te na to campaign pe pa mo ngai hatari pa tau to ho ka to tau ta no at pe foi tak ta pe foi feu pe ua fa muy ni pe alo ni ho ai ua ni tau press conference kon i a honi ta no o tonga pe ko ke hi pe ni ane nai malo bito ik premia pa hol mori ka hawa te pe ma ki fe hui te tau fononga ko ni te ta pau foki ai tu unga ko lolo ma fola ko vai lasi pa ne ngo te kai ki au ke tu unga ma lu ngata ne ma fola pe ko ne pik ka ko fa ma hido pe me minista mo ui o ai tu unga fa tu tama ko ka unga we o ko stretch capacity e pot nga we pe pa o stretch he tai minu te ke tawa ki pik ko no ka tawa ki ko hunga leva e fe hui ek premia pa ko pa mo minista mo ui ka pau e fa ngamari ko hana ha bate teu ai pot nga we ke taimi e au ki ai ta te fito ke tola he ka nga we pa nga me nga we kana ha to ka teu ai pot nga we ki ai na si me ba be ai ta ka to ka ta press conference pa muy o go peseti e no po ni au mala ba ke na pu ke la ko fe u ipe po hana ha to ka teu e fo ka ko ke taimi e pi ki ai vai la si de ba fora ko ya be malo Mr. Boy Alo pito talanoa tonga e whihui le ko iti. Hange ko e whakatalanoa na ku whahau katu ane nai ange whikawaka mo e kaungawe. Ko e stretch ko ne kaungawe i he tutuni ngawe ko nei lele mai ake he potu ngawe. Peneongo e tokolahi ange kau close conteki he kau positivi. Ai ko tu ngawe kon ku diri ko he tai nimi
whakataha mo e whoki mai kau ngā au e na nau o ako, nau whoki mai ke nau hanga reinforce, pe toko ni i e tunga ko ki ai e potu ngā au e i he tainimi. Aia koe hoko koe ni kamata ngā au e aki he tainimi, e koe hoko atu koe ni e lere he ui ka hau, whamao popo koe ni e tunga koe ki ai potu ngā au e o ku wongo i behe motuani, o ku he tunga whawhia maari e, o ku lotonga whai e ngā au e toki tāpure, ka umā e kau toke tā he lotu whare mahaki, ke wahe i ha wot makehe i he whare mahaki, ke tauhia i aki nau tolu koe ni o ku te nau mo ua i he whakoutua koe ni koe COVID-19 iwa. Hange whoko e ngahi whaoha ana e whakahopa atu ki mua e supa o ku koe o mai koe e mō tolo ko Australia toko i he tō taha kilu e whema o e ICU bed e walu. Koe tuunga koe kuia i koa tau tolu ia ku e lava ia tau ICU bed a tō tolu e wha ki he ono. Koe misini whamanawa koe ke whamanawa kapai whema o hanihi ke he ventilator koe misini o nehanga o whamanawa e hataha o whema o ke tuunga koe ia. O ku misini hongo fulu he potunga aue. Neongo e pehe koe ni te ke tau wau ki he piki. Ka koe tuunga koe o ku wau ki ai he tainimi, te ke ai hataha e whiema o ki he misini, te ke ai hataha e he ICU ke tuunga kui ai. Pea koe taimi koe e māua e ngahi whotutu me ngahi mea koe ni he wike ka hau. Koutu e toi ki Mateu Te Wange mo toi le yang e whakahoko whatongia e potunga oe ki kakai whanua. Whatonga yang e whihui pia ne nai ke u toko ni atu ai peki ai. Koe tuu koe tai nimi o ku ikai ke totonu ke aha whiriwhiri mana. I he potunga oe ka pau kua taha kou ke positivi, pau ke negativi. Pe kua taha kou koe ke hu malu. I he malu malu pa mo whatongia ia potunga oe ke tokanga i atu mo tolu koe no kupuke mo ui tokoni ki he potunga oe. Mahi no pe ia ngahi tai fie maari, ka mau inga pe ke mo o mai ngahi tai fie maari e koia. Pai hoko ngahi launga pe ko tai fie maari e koia ke whalele ia e mau whatongia ke kakai whanua. Ko mo whatonga iange pe tunga ko ku tau iai, ka heikai ke peseti e te au e whako whatongia, ka koe hae lele taha e whakao koe potunga au i e taim koe ni, koe mea mahu inga ia ke tau whengao e ak ke lele whakalukufua e kakai whanua. Malwe ko utaria te ki whehu i ko ia malo. Malo, Mr. Moui. Mele mano? Ik pare mia ka taki ka uto ki wakai at pe mo ki whehu i te ke whahalawe mai ki ai whika waki mo e tūnga ko ki ai kau sela. Pa more more. Malo, tapi ton pare mea? Iya, na si ekenia he mea ko si tapinga pa na sai pe talia e pare mea ke. O ke pe fonga e ngau e pure anga tapinga ko no o mai ke me fasio ke be mo e potunga mo ui be mo o ko pe mo fakataha anga ko o fai no talano ya o mea ko ya. Ka wa ta pe ya, sai pe ke to ko mai me ka usela ke fasio ke. Malo. Malo abito ton pare mia. Malo, tapi mele mano? Whamole pe ko tonga honua o te ke si whakahu mai ki loto o kusi iai mo ne whehui. Pa ko tui pe ko ata whainga maali e walfit poi ni mau nau si tali mai mo nau tolu kātaki. Ko ia pe. O te toi ai o ni ma ke o lunga ka ai whainga maali e ke walfit poi ni ma. Ati walfit poi ni ma, Luciano. Walfit poi ni ma, Luciano.
Lea hange pe ko na press release na to ki atu e ahoni po be te mo to ki me atu ki ai mo to glau ko ngai ko fo ki me pure anga ya ko to ki alpon ki fare area no ave ko ni estimate ke kamata no area e pacheti ko ya fe ma wa pa nga fo ko ya halau he tai ni me fe ma ke ya fa fe me a ki ai fare area ko tu ga ya ko tu ai tai ni me malo quería peor pasone, faz mais one. Malo. Malo ekpalemia pa ko muy tu pe fe hui kona a broadcom aluseane I he fikau akoni pe mo falea mahino pe ngahi tafaki e pure anga ka koena ku hangi ku yai ai fi ma o ki helao ana koena ai retirement ko le pe ki fa mahino mai ko fe o ku ke tatari ki ai ko felotoi ai po ate ke na utari ko le ai ka mi pa pe koe tafaki ko na pure anga ki fare area ai koe ki peu pe tafako ia ko fa si pe ko le penia me ni e kautori o ku mahino e vaka alu I he ke kaha o ai tori alu pe mo repeti ko ni me muri me nusila mo aseria e kautori ke ia ni si pok mai kautori ko ai pe ke pa mahino mai tafako ia kai malo e nga kata ki mo ki ko le fa si pe I tafaki ko ne uhila na lava ma mai hata u te frata ko ai peseti ko ni o ivi o ku fraivia e he ivi kon ki ona tufaki uhila fraivia e sola tu ko he taimini te ke lava pa nga u ko ia ka pa lava ma mai ki information ko ia hata u frata ko malo pe malo nga u malo ke kon pa mo national o ku sempre wene bisa pa nga ko me ai ke feloto ia he ko me fo ke dia private sector ko ke kau pure anga ai ko retirement fund pe o ku kau pure anga ai o nau kau he poate me ai ke feloto ia ai poate ko national retirement fund pe te nau loto ke lili o nau lao pe ikai ai o pau ko retirement fund dia o mau kau fo ke pure anga ai poate he ko nga ko kau nga fa pure anga o nau to ko nau retirement ni au ki Pate maulawa mato fai tutu ni whakataha mo kau whafonga koe kau ngā whapureanga pe whai haliriu ki he lao pe ikai. Ka koe mea koe ki he national fund ia, koe mea ia private sector, mea ia nau tolu pa mo public enterprise mo ngahi siasi, e nau whai tutu ni pe te nau toi liriu, e nau lao pe ikai. Koe nai taha soane? Koe, mala bito ekpalemia. Oh, tu ore ke tali pe to pare mia me ako ki energy. Io sai pe me he sola ma mai pe. Ko mia ko toli io e lava pe me. O ku seti pe me ko e ka toli hang pe ko ke ko sina lava to ko ngai ka toli. Ta tau pe mo ke ka hau. Ya ko ko mai me asli pe mo ka ka toli. Malo. Malo kau fa ngongo. Malo. Io Clemente, ata fa mali kada. Malo ma fa mali. Ke wi ia pe gitari ke wi ke la he ka kai no text mai foko ko street gana programa. Ke fa mai no dai pe ko e ka ko e no sila ko e FedEx ko tonga post e ava moi a pong ko hi ko nga hi package e ka ko ma wi no ko mai ne ko fai to ko wi a CV ko ngai kiki umai polipini ka ko ke ni fambe ke mai hoi ko kai fora e ava mo pom e ko ha fatongia e custom ke tua nge to na uta pe ko a pom pe ko ngai mi ma ke ko ke felave e mo fa va pe ni e tari pe e tai ni to ko ha ko na ko ya ko no wa ko e ke mai ko ha na ko fa ke ngai la nga ko di pom mai ko vi fa ha pe Io moni nai ngai launga na le sita ko tunga we ne o mai ke ane afi ko launga tato. Ko launga tato ko ni o se to ka to la to ki mahi no i fai nga we ko ngai famata ka ke moni ko ngai tuku aki pe mawala ke uta ka kai more ko mau na be ko ia o vi fa pe he o ko ke ala ko tunga we ko ke fa nga mari pe he ko wi e ku ia ko si bo so tia Pako kasino pe taha ko me fai wakai nga heuta. Wai nga heuta o fili ke wakai, wai nga heuta opu ika. Au mahino nga ato nga whamtala ko ni, na whamaro ke kakai koe na kore ke mai na ngai lau nga, pana uswai nga ukiai,
osi toka mari me ko to ko ya ta yo ha yo la ko tu ka ki e mori ta ko ba ko mori ia ko hingo au abu mai ta hai o ave me au hingo ta tau ta ko ko le utai an ko fa ki fe to ak pe ko mau ko ia no pe ki mai me pe kana tu fa na au ki ai e pare me imagino que tu o que ia para mai o la ma ko mai malo Halo Vito Clemet. Netaha ko ka ni mai ni mal ko ke toi mai pe na me ane nai. Halo Ibrahim. So ni feu be ta hai ka ta o si ko alo ni ho wa mo ko ngai ni ta press conference. Malo Vito Ibrahim ko pituna pe fok te mista ko pa ka malo atu pe me fa na wa ko na la wa ko le re ni api. Ko feu I pe Ibrahim pe la na pureanga to koni e mista ko to la pesete no e fa na wa I tertiary level. Ako malunga nge form fitu mo form mono o guia e na wa ko online. Pe ngai me ngai mo ka ta ha wa una fire service provider. A TCC mo TTCL. Okay, now package na to access dia e kauako. Kaga tem ko ya una pala pare ma fa paanga. Ko kolege feito una pe mo potungawe. Pe lava ke na ki subsidize ma to ko ni mai ke na wa ko na rotonga time o fainga ta be mo covid pe vele me fa tapui o fainga ta ia ki fa na o te ke na wa ko na nga o le ka ko si to ko ni mai pe ke mo to ko ni mai mo ke subsidize yang ngai ure so ni ngai u package can go online ai he now lesson ni malo ko me pe ya ek pare ni Alo so ni ka e me ma wi nga Vito to finga fu ke ya ko me api pa mai na to pe ya ko ta fe ta ka ko mo covid e follow pa mo ke fe ma pe alo e time la ki kai ke fai ya ko ane to ko mo loi o ke he ai hala fo no ngai au fili e ngai fo no ate a ko ki mo ai o fai de nga o ko nga ke ki ma ange o la ya Vito nga hi me he na mal ko ke beauty mai o ke lo mai lo to nga fai ta no ko ni ke mo fa to nga yang e pa kai val fit ko ni ma pe ko on pe ko so ane o lo to ane mai he tai ni mi kai ke ai o fai nga ke mo ne to pe so ane ke fa si o ke o fai ta no ke TCC mo TCC ke fenga ke tai to tong ya website ni ko ya o video ako e na lava fenga mari ka mai no foki to la he ka kai ta to lo ka ke dau ma ai fenga mari ko ke na ma o internet pe ko ana ki laptop na api ai ko le tio pe ko hinga ko ki la he nga we pe ko he ponga ko le tio ko hinga ke mai no fa to tofu ke to la ta ha ko e fa na wa ko na lava ko kon ke na wa ko me api o ta fa mu ya ke le re yang vaccination ni mo higi to ai nga we ko ya ka ya fa nga mari va ve mai ke fa na wa ko ke na to fokio a ange pe mo fa to ngai ko mahina ne ua ko a ho pe to lu na ya ko ai form 1 mo form 2 ke wi ko si a plelu fa light a ho to me mai na ua a ko pe me api os mahino pe e we si ala ya ko winga pe ya ne ngoi ta mo le re ke a ko na to me api a ve ngai re so ni pau tau ilo pita tol natura e whanau pai ki nau lawa na tono ma huifo o whanongo mo ako me he retio ai wai ko re ke matua ke nau kataki o ngau e mai o tokoni mai ke he ngahi ako o nau whinga e nau whanau ke nau nofo tauhi ke he ako me ho nau api ke nau ki tau tu ma huifo tuko e oia so pingi ko na pongpongi mo mea o pau o puaha whainga maari e ke nau nofo ako patuko e whanau ke nau nofo ako e ke tau pepe ni apa to kala to piki ya foi mahina ta me he ni ko aulia mahina tolu ai kai ke ako ai whanau o si mahino ia ai we si ako ni o ta whaka ako ko ni ai ko finga e punta ya ko ke tau si ange apa e lava o sayang ai ko ai vaccination ni pe lava o to ya whainga mari ke whaka foki mai whanau ke na wako hero na to lava pe o ma ai to tau turi atu ke silapa we ngahi mea whakaako koe tauni he kai rewa te tau to yala sio rewa ke to e lere fo o pe fui tauni he tau kahau pe koe tau lere ai ako me tauni o lere ova ke tau kahau hange ko fisi na tok sivi fai nolo a fisi i he mahina ko ni i maa asini koe tau whaako i he tau ko osi ai au lahi ngai pōre pa mōni apito pe mea na ke o mai soan ke whaha sio ki ai na tau lawa o whaha pe tokoni aki ke mao e whangi device mao whai ngofua mo maa ang ke lava o to lere yang e ako e whanau me api ko hinga pe ko whainga ta ko
o la tau loto ngā whekuki mo ia. Pamalo la hia tu kau whaingongo, papau kai taha angahi whehui, ku whawhiawhia mau pe ai whakamari kon ke tau tānoa, paku me ngalo pe kana ai pe ke toki ai whakaos pe ke tau whiawhia ai. Congratulations ke he timi netball kon a tonga he nau ikuna mai kon ni angai ko ikuna i haamoa nepo. Pamete wat kon ke final kon mo fisi, paku Korea tu ke moa ke o lava sio ha ke tau mo popo ha ke tau whanau he nau te kon ni final he netball. Whawhiawhia mau pe tau sio. Lava mea kon ni tau whanau mo ki nau tolu kon nau to matea ki o tau ki whanua. Tau tu fito ngai ta whake ke kau ai kon ni sporti kon o tau ke whia kon ngai po kon ni. Ko tu pe kwa kia whehu ia tāpinga ko whia kau mai pe tau tānoa pe kai toki ka whainga maari e ka hau ke tau hoko atai pe tau po tānoa pe ui ka hau e atu le vai ai whakamatala whika mo ngai tokoni ai pule anga ke ngai ta whake ke oi whanua ko hinga pe ko tau whatamaki ko ni tau whatonga i pe o tau lotonga i parparema pe whukoni ai whainga ke tokonia ki nau tolu nai uesia e tsunami whainga ke tokonia ki nau tolu ko ni o ku paunga tamaki he COVID kawai mo ngai business mo ngai ta whake ke he pe paku mahino pe whatatau pe e tau tokoni ke tau iwi whapaanga ko ku mau ko ki whamalo pe pa mo taramonu he ni ki he tau timi netball amana kona ke nau vainga mo hokat bahal ko fisi ke nau fainolo ka mo whamalo la hia tu ke hoik misa ka ma mo tol ko toa ka whaiongong mo nau tol na nau hanga tokonia ke lava o whai e tau whataha a honi pa ka ma fuk mo tol o ku mo mea mai me burina ka ma tongan i he whawhalai te koni o ka pongpongi fo ke awai e ngai wharikoloa Pole tu pe ke mo ki whamama o pe o ki whatosi pe mo ki whamama o ai pe tau ki social distancing tui mau pe ho mas ka ke sio ataha ka ya no mas ara to ko tarangia ke alo tui ha no mas pe te ke toto au ki spare mas o mo no atu ki ai ke nau tui o tui ko tau wheto ni aki pe he e sai ai pa lava toko ni ai ke tau whinga ko ni ke whakasisi mo holo ki hifo ai mafola ko ni ai COVID hiwa na fehu lele na mai nai mahalo e talanoa pe ko soan fe ka ko ni mo ta wat ko ni tai whenga ta pe ni hange ko lau wai to ko ni me pureanga ke ka fa fofonga panga tolmano ka fa fofonga i tonga ni panga wa mano ka fofonga i baba u patak tahamano le wa pai e u mo niwa ke to ko ni ha na ka inga he tai whenga ta ko ni ka wai no ku me ta ki me to ko ni ke to ko ni pe ke ni mo to ko ku me tu ha na hu panatolo pe wa vix wala me pe he e wike ko ni tau hanga tu ka uma foki nga wike hoko mai fa ki tau il pu ha me hoko e to be ya mo ta mo nuat ki wike ni tau hanga ki ai ka uma foki ai wike ko na ka hoko mai o de be mo ki tau faus o kresi tau ki su kraisi o fa ta mai fo hela mari ma ni tu ya ma to lu no na hi ka fa